Anopai mami mu akwaba no kre mama Esther wasi Awurade na na de yekọ ono anso ene de yeba na otwetwa mu yehia e wo Fakye dwumadie so na Awurade bambo ene atiase se na otwi no ohwe nipa yaka na tiegu won so enura pa besi na na je se Awurade ado yenti ena yetiase mami mu akwaba emfa ma dwumadie a wato ne din Fakye so ene mapamfo no aye ready wa ha na ye won sempi ni nkomo pi adidi but enen so ye dasro nko amani age ene mi ankasa mi piesie akosia age wa akode ene apostle se wo gi na free mi nsem ei akwa de kane ene ye won komodi tofin komo e wo ho bara no pa wunim se ofia ene metima che obi ade na ene ade a ye beche no number bi foforo kra ati bomodi waye radio ofia na enwum a eye onintini bi apie no se wonim to a maybe ahoma ne kakra 0551931931 054931931931 eti TV for no mompesa anyum no to why onintin bi apie no TV for no mompento ho radio for no so mompento we etara one media da roba momoni na bra Facebook ye bekwa haban mu kwabra kase atranse eye Sompa TV eno no eye YouTube Sompa TV o subscribe or like na share maunia so entimi enhwe bi sanso na Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM online na opese utie ya eye Sompa eno so eye sompaonline.com sompaonline.com eye Tara One Media no so no ono ene de Sompa 93.1 FM aba Brekrona na Sompa TV udru sunyan sisi ya no a eye Sompa 98.9 Sompa 98.9 udru sunyan a said uba Asante regional Sompa aji kuroya feiro udru sunyan so a Sompa 93.1 FM aji kuro no afa eti manager ene manager ofori no ye chiamo e wo sunyan but anopai ye be din komo e wo tofin komo no so na ne asem kese asopanya transi sanso ena minister IBJ transi na kwabna kese atransi anopai saki ena eye producer no ono ena eda no e ha ena sanso ena yima enso ebo ni chidom ne mom wona e wa bonten a omoye producers a ebo mi chidom no eye Dr. Blessed Foster ena Dr. Frank Awuaje Dr. Frank Awuaje daddy santasi anopai mejiri se woni dom ni nyina mo ye adwuma de aha ena wayosi the wayosi man aha you say we ambassador Sronko kra emame titru na menim anopai yenko na yenhye adwuma na se azobani Tofi atisen yenko ma for no de yenko ache Ohuye mobo asayama de pachi mbiu. Okay. Eda na se. Okay. Ka se mpesi kan kotwa. David bibia ni wa ka ebetima ye e wo ho. Okay. Ado de ache yenkwa. Eda rade ase. Mesi sa hinkro ho. Sisa hinkro ho. Ma George na ho. Sa. Amane ba no na asai. Okay. Akoto super group. Edi abe so ni TV no se be na obian to meet mu free. Wonderful. One day that 24/7. Ma gena me chia. Okay. Gena one. Mate, minister. Papa. Ati saying. Papa Pacho Awurade adom me ho ye pa na onso e. Awurade adom mo sheti na me fe. Papa wadaruma. O sheti na me fe. Ampanifo so do ho bo asrobo a
ukotokro enkastro enti omo moboa me no me da omase na nipa na oboa me no ya no mpese me boni di okay mate se bibia abokọ de radio adum bibia abokọ na papa no pai ye de nyankopon ase okay nyame adum sompa ekwachiri nyame kira ye chipa kakra nyame ho Tarawa Media babia doctor producer ono so obia no mechiano okay and producer wayosi wayo ayunu ya mechiao okay kwa wakazi bra ati say nyame atom bibia boko haban mu boko de bomo adwo okay if you na haban mu so adwo ha enso no se da sisane gu na nsan no se to aso be ha adwo no amane ha adwen ya ti wura mu ne de to ane ani age okay if you say no ba ye ne yeyi a emu adoma nso pie ma ye kwanse mu ye hwam oba bia ni wo wale obi a otutu obi a no saa bre o ma ware aso okay what you say saa bre o ma ware aso oba bia no a o wale obi o ebomofo no saa ko wura mu a wunya nam okay ma ware na so okay na ya na ma na ye smart so mo san kwan na ndi ma wa na o mo no aha ide ase no ho so na abilities no go I hold in the okay. Okay. I was here for medical catch us no pay me person me chawade. Enti me say me body we chiro. Me wi a maybe ahoma no na ma fa dipa be me ensa bi ana num bi. Na ma hwese se obetimi ato no se de me pe no a me wa chede soronko a metimi e de ama. Enti ye dan ho na wo de tie ni ye pa ye nkomra. Aha eye Sompa. Onitin bi epue opue ya wampu ni kwa o odi eniji ani nkwanhye abrabo mu afutuo nyamsum ani daso edi eniji abro ni panyina Sompa ba ebesungima Sompa efe 93.1 3.1 na ya wani pama o na unu huarada ifisa kudie munsemo ubenya abrabum munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa FM 93.1 Sompa die Tofiakwa we Sompa FM nyom no ana we so ye Sompa TV nyom no wo de tie nti ni mienu nyina se wo betimi ato a wo da wo to ba akokora na ototo ni yi a okay minim ni amayo why wo de tie we so Onitin bi epue opue ya wampu ni kwa o odi eniji ani nkwanhye abrabo mu afutuo nyamsum ani daso edi eniji abro ni panyina Sompa ba ebesungima Sompa TV yabo Sompa ba ebesungima Fawa fiti no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu huarada ifisa kudie munsemo ubenya abrabum munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina Sompa TV yabane papini su Sompa die Tofiakwa okay
We watch on 0551931931 0551931931 0548931931 Pacho 120 said he was a auto there Pacho Assembeto. We watch out Udini where we are from free. Ozumbari Bewo Ubenani Sompa FM Seven Yufu Sompa Day Am I Japan? That but your Frosty. Hello. Your Frosty. So we dem ban also what to be the man ban no to. Okay. But your my mintie ni. Yeah. I just say na me person me ban also no to na me the man ban am na to. I just say my mintie no no on has here. O do sa se that na to. Oni de mo Hello, dear, so you or dear Nidian conscious about more future. No, so many doctors, a Jenny, dear, brave one. Okay, young Coffo Frosso. Come on now, Marky Oti. You baby, you're not the officer. What you will win. Okay, we might also have Frosty. Family Lois. Patang. Hey, Lois, Kata free. Lois. Oh, Lois, what free so kafra. We watch out. We know we have friend me free. The watch over there. Me fancy madam. Okay. Me watch out. What? Ubodini biom. That's me the Abigail. Okay. Abi won't feel saying. Watch out. Me was 20 years. Okay. Abi mbacha one person to an obi na person to. Yeah, na the first me about 2 years me to me actually my don't. Eh, mate ene to mane. Nim to be a poor abuani ko the any jeni kwanshe abrabo mo futu. Nam someone that's so a jeni just on the penny. Sompa ebe somema Sompa TV Yabo Sompa ebe somema Fuwa fidye to Sompa Fati Sompa TV Na wane pamamo Na unu mwarada Fisa gudye munsemwa ubenya Abrabo munsemwa ubenya Nyamisu munsem ubenya Enije munsem ubenya Nzompane kakuma ubenya Ema mwa manefem ubenya Zompade bra ubenya Ubenya ninyina Zompa TV Ow. Yabane kabinetu Zompade Emma Katiapa. Hey, but who's aware? I said, "Oh, Missy, I know, Kara." Blah. Yamasi and Kanukre. Say, car cranny, so for my big. Abi, say, yeah, more. And you have been to me to say, yeah, Abi, blah, what? Abi, what to make? Abi fa o number no ema yi why na yeah you show no better menka why my o number no 0248 69 71 80 edini is saying Abigail Adu. Okay, Abigail Adu. Me da CP ye show ya wo better menka. Hey, I say wo me anya ni fancy we there be. Me ma show wudi anybody be friend me free. Never tell your friend Mark. They can tell you man ponte. So Mark wo mu de ani me nya yo na wo de. Every ana Mark ani wo ni bi aba mu. Mark ko asoro bai. That's where you could do. Ayaka Electoral Commission obo adwuma tim so otie awase akoba azie ni. Okay, mami ntio Oni nsimbu opue ya wempue nuko padieni dieni ene sen rabo mo futu na mizumo ni daso
Adiani Jebeni Penina. As the Nipa voice in it. Sompa Ebesum Nima. Sompa FM 93.1. Sompa Ebesum Nima. There was already off key. Way off key. Hey, yes, any penny. Ah, case name who. We were doing it, we are from free. That's your friend Emmanuel Afrimpo. Okay, you might own saying. That's your 30 years. Wow. You might go school, bay. That's your only Rosary House CJH. Okay. Me watch all or him, Mammy Teway. YouTube, yes. Okay, I'm 24. Oh, the energy in conscious. I brought more for two. I'm somewhere in the swamp. And the energy money penna. Sompa, dear, Sompa, ba. Ever some name, my. Sompa TV. Yabo. Sompa, ba. Ever some name, my. To a filial to Sompa TV. Now I want to come out. Warada. Every good year, Musama Ubenya. Abrabo Musama Ubenya. Nam someone Sam Ubenya. The media Musam Ubenya. And your pana Kakuma Ubenya. The my mamma no Sam Ubenya. Some party bravo. Ubenya Nina. Some TV. About the public. Some party. Ima kichiapa. Ima me bacho ose osu ko school way. That's Holy Rosary RCJHS. Okay. Oyo oba na be ma. That's Oba. Okay, Emmanuela, na je say nye Ima mo Emmanuela. Okay. Emmanuela. Na otwe ni nyina o ko school a o kan tin yesay. Pacho Ninaye, and the classes Ninaye 20 cities. 20 cities. Oh, yeah, sure. Pacho, I can't see near 12 cities, and classes near 10 cities. I want now tuning now. Pacho, Adabia. Classes near 8 cities. Huh? And I can't see near 12 cities, Monday to Friday. Me bacho tara one media ebetua 1 month di amawati. Pacho. Ndi fa o maame wo ho a mami enya mo number ni ye na ye wia ye be sende e di amawo. Menim say next week wa ba be di dance ye say ye pese tua 1 month canteen. Ene o classes e di mawo. Pacho. What you say? Unim o maame number no. Pacho bobo mai. Pacho 0249. 0249. 56. 06. 78. Okay. O ma ni no e dey say. Pacho, Madam Charity. Frimpong. Charity Frimpong. Na che say eno na momo name no meboa. Pacho Ani. Say oneka de cause you send it to so on betimi afọ. Wa me o. Pacho Ani o. Amene nkasa eno obi ni mi di nkomo Sunday mobile the brain pakro side pakro the MTN for ka be say 2000. Ni pakro u. Ayma. Tofiakwa. Mommy. Good morning. Good morning. Me watch out. What the MTN for kana? David. Okay. And the next say obana de o number na my ti ha Charity Frimpong me boa. David Charity Champon. Okay, Charity Champon. Okay. Eti obano Tara One Media say yebema no 1 month canteen any ne studies why? Yaris. Okay. Me da sipi abusia for yemfa achede no ensia.
ye beko ahabamu na yakwa kodi nkomo e wa habamu aba na ne Tofi enkomo ayebedi no yes from kon come on bra enye izo enye beche for ben hey anu nya sem kitwa o enkola no ho se school na enkola na ko na boa wo mu enkola na ben enkola ni bia ben pa ya kire se enkola no jeja wo mu pa wan hwe megu no animu ase wo jeje wani mu akola bia animu a odo be ya flat okay enkola ni bia ben ate se wo si calculate words no tun se wa tono bo ase ada ho kwara yenko na yenko haban mu mra meda ase abusuafo moma yenko wiram ewuram nso de ye kwa ye fa ya prichua boto na ya na sen okuani anabomofo empempi ni fa chaza boto na ya na wotade ye bo se na sen no na ne sekan ne nsuo ene ne tuo no abum mienu na ehyem de nte ye butuo no mienu de hye boto no mu ne se sa wonam kroma bibibia betumi asi eno nti wuyi aboba ne di free na aboba na ebia wo de agu boto no ana ehye wo botom e wo fa foforo na wabutuo no mu mienu na wuwura no mu a afa no wasete wutuo no na watena etuo no ase e ka se wotena na ase a kire se waye ne se entime ento na waloke no na enam ho na ekosa ene nipa bebre gi akyimie wasa moa mienu ho nti me pese me ka moa mienu we bom na me kire omusu no omoban se be ya obohu se de aboa no sitie Godfred wo ho nti yankasa bebre ene emoa mienu a me ka ho asem no omo se enso omo nya anuafo ye frɛ baako ahwea ane ye frɛ baako okusie saa moa mienu na ɛda afidie no so no Tofi I want from Facebook or any YouTube or me ba so no one I said almost about omo nya anuafo kra o se baako de ahwea o baako de ahwea ana baako nso de kusie awusiafo obomode na bra YouTube sisi YouTube no aye Sompa TV ana Sompa 93.1 FM bomode bra Facebook sisi na bra be kwamra de emwa ni nyina guso na bra be emwa no ho ase kwamra yenko enti mu amudi achi wo Facebook no me pesa wo kire me nsonson a eda aboa no mienu ntam wo a wo tie me no sa nsonson mienu no emu de he na yekusie no na emu de he na ya hwea no fabra Facebook na me hwa de okay se de ya ye kire mo no aboa ya woda so yi o ya aboa ben de na beto sisi aboa ben no na ba ko no so agofre de bae no aboa ben no koso afabra me kan amon aboa wo ya woda so no ye fe no oduakuo oduakuo be ma no cause am bofo je kan asempa aboa we wo ho na ni ate pa se ba bi a wote e ho fi a wo dem kro obetimi no abetena ho so hu no da ai entimpempi ni se wo si wo fi a se wo le pipe no fa fom a omo ta ba fie ho pa abetena fie ho omo betima tena fie ho a be 2 years no mo ti fie ho wow se o ta ya wo di twi wo mako wo jale na nso a wo be pe no soro ne fom hu wo ko na he ne da fie o timba fata nyina fata na ko akọ he na da fie ba bi a woda ne se wo hall no won se wo si dan wo ye hall yeah nti anopa wo hall na wo hweme a kusie no hall ye fe na da fie adafie okay wotimi siesie ho ade kokwa ahaban ne enema ntetenom ne ade sese ho kama na mfra ma fa no ho no da ho empempi nso odan so otada ne nchemu mate wase wo ya abo otada ne nchemu pa no wakoa no ho na oda ne nchemu no woje mfra ma wo ya abo wo si nipa nye nti ono nko ane abo a osini dan a wo ye dog gate to ano okay say ope exit for because nipa who osini pa num ya ne de enti onim sa nipa nya no a onfa ne ho nche no say ni motor no enti pa num ya de enti onya no a onfa ne ho nche nti de bia wo ye dog gate dan okay enti se on set of obi bopru mu a obi bom kokoko se ya wutimi ka tro ma se mo kohwe de obo gate ni mu okay ono de ye fa ahini okay ahini ye eboba maako be se nsia na se nson aboa no dwini bona ahahwe to fe hwe ai abuja for bra Facebook sisi ana be he enti kwa na wani ye ba bia otimi fa pia we ye ba bia o fa pie o so o pie okay we wo pie no enti se wo hunu bi da aboa no wo firi ni bon no mu e pie no
nti pia wo pie no se wo pie a obie dog gate no nti mo ko bekọ kusibon ano no na wayiyi boa maako be 7 na waboa no ketua bi na egu ho te bon ni bi ni nti mo hu se sa bon we se no bekom no na eboa ya ensoso te se berebo okay sa maako be 7 ana 8 ebi wo ho adwen madwoa ka ho na waboa no na gu bon na no pe te se de ye wawura wo de no awro wo chela gu kwa no no okay ono so ye ne sa Tofiakwa so kodidi na se oba be wura bon no mu a owura mu pe sa abo no nyina no wo sa de tua ne bon no se o si no kwan se be ya obi a wotan no bi antimi ma ba bia woda no okay nti woda we save okay nti no obi si ne dan no de wire mesh agu ano okay na wo si nipa nyanti wo wade e fe ni tohwe okay tohwe no kire se yesi wo twa nkontompo a twade mpoma da ho na ye wo hwira fam pa nti sa bon wo ya kusie no dam sei no se me fa ne se bia wo hall ho a wo te a wo hwɛ me anopai no se ho no wo hu se ne bon no da ebia na wo dan na chi best 10 meters away kura no wo de tohwe bi ada ho eno na se ohun se aboa bi ye wo ne tamfo aba na odwiridwiri ni dan no a okay ya eye ba bia wo bo ahini no ne dog gate no so hu so obi aba ho pese obi dog gate na won twen me hwese nipa na se hwan dabi wo na okọ ndineza ebo no anya mienu no wotu dabi otimi tu ba bi tu ho otimi tu ba bi no de ho asie unhu da sabe ono aboa mpo unhu da nti wo hwan se se wo butohwe ko nti sa wo tese obi se wo butohwe pe na je sa aboa no ebon no so wo dwi sa abon na ano kete se vortex to an okay na ori niti wura mu pe ebie kese ye preko pe because wa gono ho tu bo se ku ho a wo dwi ya na se wo de sa abon no be ye fidi a wo de ne hwene nko a na pie hunu se ne hwene pie a ne body ni be ko ho enti nipa kura ne se ba bi a wuti ko no woni padua ne timi ko ho enti so obi pese owura ba bi a se wutinya wura ho Tofiakwa woni padua no ebe wura ho no enti abo wo se wo dwi bon no na ensusu ya eda ne bon no ntamu ne se wo pese uhunu se wodam odabon no mu a ana wonamu a se wadwe ye ntanta wo tro ne letter no kusie no ye tro ne letter na boa de we de tro ne letter kwamra wo pese uhunu se wodamu a ye tro ne letter kwamra ja na letter na boa so you tro boa letter no to de no betima kenkan wo pese uhunu se aboa ne damu a onso bi ya tro ne letter da okay also be actually letter na kwamra zisia kwamre da bi se mabasisi ana otwra de na bi se ase wo ye de ase me twa letter akoma kusia kwamra se me kasa ngoyi ye wadi ade tro o se letter da ho masa ai de letter kwamra ye nko ne ta wadi ade tro ya de banche ahaban ni nkomu hwe banche ahaban komu unse dipa ya de tro letter ana bode ahaban ano keto abi no de tro letter ana se a champon ni nkomu no ubu now they are tro letter ntu post letter na de ma no be na wotwe na wa san akọ hwese letter na wotro ma akusie no wa be yi a e tere se e bon na wo hu ye no na se Tofiakwa te ha se wonte ha okay ase wote ha ase won sheda nyinni se kusie no ho nsa wotro letter ne de a o ba me fa akọ kenkan okay na just wo hu se Tofiakwa sha so ohun de metre no ni se oba no watwe de komu dia wa de komu na just say wo sha na se letter no abefa akọ read I was on Facebook na Africa keke yesala adirasa ni letter ni bi na abeda ho no e watch on Facebook na be letter na obi a head atwere abo akusie no kezi na hu ko hunu se Tofiakwa hye ho na se won hye ho enti se wo pese hunu se wodabon no mu a e bona no timi ye tron te sa akola foforo enamu no tron na de wasoro pa no Tofi obetimi ayesa de bon wondam obetron letter afe ene akire wonyi letter na da o me fa nko na bi so hunu se wo yes ape obon ho ban enti bi won kra ba bi a wo de letter na koto no obesesa bon no won fa ho okay wo pie ba bi foforo na che se wo pekwan adwane agyawo se ade etimi no pa ye wusie kama na mo emi enu ntimi nka mo ho asemo because your time no crash one sa
Bedabi. Kwamra. Say we say letter no how kai no. We are so far there's a kusi ngwa here. Utim twa letter. Utim twa kusi letter. Okay, Mate. Na opia na dwono oba. Wono kwa na abo otu nipa for se nipa nye. Nti ya abo ho ban. Na wudi nso ajabi. Nyesa obeye mobo. Wow. Kusi asem no. Wow. Wo se nipa nye. Okay. Nti ya hwe nipa yi. Okay. Ya abo ho ban. Wudi dia ya ajabi. Se opia na dwo a. Ya wade be fe no ufumpi. Tesa wafono sei no. Won se ba a wotene sa wo do nsa wura wanum a wododom se ya. Wafono no ahwe. Won se ha timi abai kakra. Okay. Nti wo do nsa wura wafono no a wutimi bai ho kese. Wotimi fa adwe be 30. Adwe anasa abe be 30. No de bia hye na fono right. Te se de egu hoi. Okay. Obetimi de ahye na fono no mu saa nti wusia no ahwe obedwane. So no so kusia obedwane. Because na nimu na ye kakraka na nimu ye no oba se ade che no nso a no opentama koda o sini trust se ya won hwe ba bia no anse wokọ sa ade che no enti mo amuta twika no se mfa se bia hu kusie wo be se 5:20 4:30 5 o'clock to 6 anaka be 10 minutes na about 6 area ho na wo hu no woni akiri e wo ho. Okay. Wakodi dia no oba. Wopie anwumere fi 6:30 ko. Ene wopie. Nti wo se wopie awie a na bibi pam no. Yes, e kusie mpie awie. Okay. Nti wo se wopie awie a wonya abo a wo ye easy se wo hu na awie a. Gi se bia obi akoka ba bia woda no. Wo se na wodi mirika na wopie awie a. Ade nso wo suro pa ye nkran ne. Ana ahwea no. Aha. Abusafo ya mudi achi o Facebook no. Ade a wo pepa ne adwen. Kisa de golfer de atosi se oba adwene ho a ade a wotia ne se wo hyede mu a wote obetima wie adwene no kentema wode bosome wo wie nyina no otwe bi ko ne fie wo wie nyina no otwe ko fie o sisi woni plasmate ni beti area abaka so ne se wa adwene ekuti o chale esha wo betimi abefa akoto na dafie ai wo be pa wo do wani be hye nkola ne nyina so nso na okusie no ade a wo chiri pa yesa ade a me fa ne se wanoa na enchene kakra wo ho bra sa wo noa wa bia ne si ho na enchene kakra wo ho na wa nkata so ne si ba bi na se kusie no watifie ho wunim so wote ho a bra bia no de ade enche nko no na wa ye no famfanam so ope enchene sa wo pese wo ye ne sakraman a wonya asichire no anya nchene no anya nchewie okay no anya aburo ni hwa no wo de fra okay nti sa wo ye no a no wotena fie di be aboso minsin a obetimi agya no ne na mfie onko ba bia ai ni nsuo na wonom no na wo de asichire ne bi agum ibu ha no asesa no na wo de nchene agum meko ni misa sa ade no ede won se yesesa bi ade ede ne kum kwase a yeah so ati ase enti wono no wotena ho saa wo hu se saa ade no ede wo kwamura mu a wonya bi ni a won koda okay aha won koda no so na ade ba ko a ya sa wo pese wo hu se ne bon no we ye kusi bon anase we ya amuoku abon a wono bon no sa wo de wona si e bon no so a tia so enkofom eso onim tu aha wo tu bon no kofom okay amoku ade otu na ni ani tu tia ho etimi bugum tia ho na buagum nti wono wo tia ho a wo ba nyina na wokoda dada nti amoku ade won tantra ho ma mato no bom gise bia wo nya no ho usire no ho pe anadwo pa na wate na de boto akoche no timi de boto che no kora ene yemfa we nsia sabwa we si what ade ye enkwan bebre anya de okay ade a ohu sene nam na de pa na se wo de yempus wonya mako wonya untos na ma jene na timi no o garlic na de bi abo no wa papa ya guso no akata so kama enam na timi hohore pa wonse na ahuhuru kakraka na aye chance ne ma no nya daje pa wo fufuo na wo si ho sa no de phone to silent obi frewa wa hwea no wa hawo ana sa adua no we so obi a ne yemu onwono no to fe so hu se wo ba obekata so adenti sane nam no to fe
na wunya adaje pa na se wuyi ne yam no wie na wuyi ne tini free so ne tini etimi ba mu say 4 o pai na ha na o me fa se wanum say na wa pai wanum say no wo bie ne ti no na wo de se kan pai mu wo de se kan pai ne ti na chi na no abaye 3 okay na num na panta no so no abaye 1 no wa pai mu na ye 4 na dan kwa no se wo kuru ko wura mu ba na se wan fa sa kurse ne ti ama na to ko beti mesifio okay aye ko ram yo pesi ko fa ba ye bi odo be ko sa na kusie du ja were oh come na dey me say e ma no ma ware abomofo no wo de wo pass ma make wo bi frɛ ka kyem se me boa se wo di ukunu eti ne nam ti ho agoro bra wo de wo pa nam ne nyina afa me wo owura bi a kobi ani menim se bi adakro se wote ase a menya no wo sompa ha kobi ani nti owo no irisi kan ku yes yeah na nam ne kobi nam nyina so se ne ko kakra bi yeah me no di nkomo pen e wo afidie so kobi nam kakra kan na ti ko kakra bi na de komra influence kusie nam no sei bra komra no pesi so jikusie ho ba che waye what dia tie for me na boa na ade ba ko a anopai masua eyesue hunu efa kusie ho ne sei odidi a ojabi enna se otubon wo ha no otubon wo ha otuba bi a asem si a tumirika afa pie o se nipanya enti ewiase wote ho a na wo nipa a ototo nema pekwan tuba bi a sa asem si a wetimi afa ho bi sa yenti no o ye adwuma sie sika ano na de san wan ko bo obi punum obi no ombunu kusi no firi hene sese why we akwa kuti okay no yakoko we de wo se obedane ahwea ne dua poma no eno ntina nka me ka ahwea de ne ka kwamna tam ko yenko ye ni ahwea no so no bra kusie esuru ahwea pa next week ye beto aso ho ahwea na abeda so no nyankopɔ ya adoma ne nam no wo ho dada yi nam ne so wo da ho yi emmoa wo ne widim kwamna fasi ho next week awusiafo we aya habamu na ye koye no na sese de ba bia ye duru no Tofi nkomo Tofin komo enkomo a emu hwam enkomo a enwanwa de beti wasum Tofin komo enkomo a ehu enkomo a esre Tofin komo gagas me hia Tofin komo wenti bia wa ye wo ho de papa eno na Tofi e de brewo Tofin komo so de enti wodi ama okay abusiafo mame nsan so emu akọ abadwumadi ye fra no Fakye ahabamu na yekobaye no ofa yedru so no Tofin komo ho ene yedru a yeba abedi nkomo anopa itia samami be ka kire ono pa yie na yemu bebre ato sa afidie num se yemayani ada ho a yebedi ehwo afiri sa afidie no yatiefo ne ahwefo na ana ombo yekwadu kakra se yewie Tofin komo no ana omso pese om ka bi eti ene mema mo nso maka bi anopai enkomo ayeba bedie no egina fa be se mienu ana amiensa so de di kan no maka ne se susu ka wasumasem na enipa bebre anhwe wanu ya kan wasumasem enne wode wonsa hwewano anopai mebeka owura bi wasam ade akyerɛw mesrɛ bra Facebook na mebeyi pictures bi akyerɛw Godfred momfa baabi o mo hia o mo enom nsan momfa ento so ema me ba cha obomode bra Facebook sisi a bra Facebook Sompa 93.1 FM monso a mo hwe Sompa TV ni Nyankopɔn enhyira mo YouTube no enso Sompa TV na share ma wunua entimi enhwe bi abusiafo enkrofo bi trase na owura ba ko na oyebomofo na baabi a no mo ta hia sadwase ba cha momfa picture no ntosoma me why momfa picture no ntosoma me na enokwasam ne se kwabena wa hai no na owa haba mu no ni amekan obete sasem no ase abuja for so ba Facebook a edom bi ahia e wo sadwase
na obia eto asina no a onum bi otwa bi na owura baako a oda wo mu a ohye echefita edam no bobodi na hwaniye uba Facebook wa obehu no etina me say susuka wo sumasem a kire nipa na wo sumasem a wo beka de a kire nipa no oti anye ya wo betimi agina so ahia wo nkwanhia anopa wani afutu a Tofi Nkomo me pese me de ma wo Abrantie ayo obi a emma da se obekọ ahayo a onfa na mo mafie na ono de na hayo kura okọ no one ne mfafo atiagu wuramu a ombekọ a ombeba no enam a ono ode beba fie na durubra bi a age se opapaafo koboa no eso abi ba wai na lakro okọ ba bi a eye sedwase a ne nkrofo ahia se ya na saa sedwase ho no enipa eta behia ho no saa da no nko ade na obi fufuro befra wo mu ba sedwase de obi atumi ba ho nti untimi misa obi se na ufiri he ono so aba ono so nom ne de na arawo sama wo mu ni se ne mfafo na wo ho no ahya ase se wo mu ni no din komo na jayaw wodi adentina da bia wo kowura mu a wotimi kum nam dodo saa ye namu no etoda yetimi kohia biribi na wodi ye nkomodie mu no wonhya danka wa hinta sam nkyira yenda aja yaw atwitwa bi ti de oye ya ne se o hyase na o kan secret ehona aja yaw ma ne nam fofo no ahunu se o bribia kwabena ode bod ho ban ati omu hyase to aso bisa ne se na de a wode bo ho ban no se wo hia aboa bi a ne ho hu e wo wura mu a ade na wo ye mesisi suka wo hinta sem wate na yenwie Tofi Nkomo no beti sa asem no ase ehon no hyase se akobasa mi kowuram na me hia aboa bone a mitimi dane mako eti ne kire se wa hyase ye kana hinta sam ye de ben a kire nkrofo omuti hoyi also se me dane mako a eto da kora nso a mitimi dane ti se bofre na misi ho na aboa kora opam me no no watwam komra sa owura na wote ho no ewura mu no ofiri na wa ya aboa bone asama ye kan no ye na ya tena kura se pen no ani abomofo a etutuo wo wura mu no obeka bibi a kire wo se wiase biribi wo ho when owura yi ewie ye ade chi ye ade asa wa fani tu ato no ko ho aduru wuram me ba cho mo fa abo no nto so mame onam wuram a kwamna anu ohunu se abo a oda hoi owo kasie yi apie prakopa opam no na onsa wona wo se wo akokoduro mpoboro so a abo a wote wo ya pie wo so prakopa kwamna wo yembe hyew ati owura hyase se otumrika abo iso di nachi okono ano anu odane mako sade waji bambo a wode bon ho ban no kwamna adane mako no na abo ya oye wo wei egusu a oba baabi amako no wo osidabi abo yi oba me so dodo ndusha sade abo no abusuafo bra Facebook odane na abo no esa no na abusuafo ni tia wo mu ni se okono a odane mako a wo hu se abo no ba no na kwamna ade a wo se wo ye ni se osan dane ne ho na osan so tomrika dane ne ho bibi foforo
okon wana kwamna osan dane bofra okan wo sadwana se no fa bofra no to somame na aboa igusu a okọ ba bia bofra no wo ti bofra na da so no na owei etimi koya akokyekere bofra no na wonim okyekere bofra no ana owoso bofra no efiri se enkoma odi ye ewo sadwana se no oka se otimi da ne bofra na kwamra ho semu ewo mnie owoso bofra na bofra na batete gu ye no owura no tia eye anie odane bofra no abanu ewo so no nyina no aboa no woso protugu ye no ni 3 ye ono ne dia na owom wo bofra no aba no otimi mini ye koto nsuo bi ana ewo hom na abusiafo itia wo mu ni se owura no hia ne nkwanhia wu anopai asema me kan wo Tofi nkomo me pesa me kire sei komna ababa wa bi agene yonku kunu anya hweo odi oni ni kuna suma sem epia bonten wahia ne yonku a oni no edi nkobo no empo okwa to the stand say oni ni kunu paso nkomo mpo otimika abikura hu na hu ye oyonku a woni ne nam no sade wo kan kunu wasam aka wasuma sam ade kire no woni kunu kura twempena bade unim hu na hu ye ebe nso atimi anya akokodura gebe ma no kura fini yonko ne nsam me ya sure say woti wo wusu woni ukuna suma samu de apie ebe kwampo ema akonhoma ni kunu bono otimi de din komo ade kire ne yonko ba koma ye woni pa bebre wo wiase a na owo asuma sembi owo nhihye bi de niam bi woni tirimu opese oye banano ana odi din komo okekane nsam ama ene enipa bi ko ho a ekutia wo da bia me kam se ye mu bebra ye kase ade bia na me pese me ye no ade no na me pese me ye no enam nkomo a wodi ye nti no ene bonsam kra ma de kra se because wo mie wa no abonsam wonim de opese oyo Sompa 93.1 obi wo kra ade bia oye opese wo kam obi atie enti wo asase na ye den ade na oni namfo hia opese niema a ehye sumu a wo ye nyina no uda da die ma obi ahunu opa abaso bo me bo a opese obi ahunu se wa ye yie opese obi ahunu wa japade ahodo awo ade na da bia no usuma sam udi pia bonten usia namfo na titiri obi asabe onom nsa de na asai anopai aya kan wanu tum kakra ewo biribi a wo ye ho susu din komo me say obi wo ho amene no kasai enamfo atwa ne ho ahia anim sika da na bank ada bank obi anim sika da na council ana ye den me say etoda asembe si minimum obi a poison yonko anya hwe o ofrisa woni no nkomodie no da bia ne yonko no pese wo kire se won de abrabo no oboni ye o se to aso bom yenhwe oni na didie mu o poison no mane hui anopai afoto amede ma wo Tofi nkomo so ne sei aya kan wonu tum kakra susu din komo ko ba bi na kohwe ba mashia ma oni ne yire nnam mpo ani ne yire suma sempo oka
ema no yonkote ara na bema okasa saa woni nipa bi ahia wopese obi ahunu ne awaye no okurom wopese o ma nipa bi ahunu ne awo na oti anye ya sede obomofo no oka ne nsama nipa wote wono hunu ne na otimi ye no ade asembre no anapa ya futu amede ma wono sei susu di nkomo wate susu kasa na ope kasa dodo o chechire wo nsem mu dodo eno ne one eto da kura ensam a wotimi ka kire wabusua no na to da kura obi ni nua na o ka ne kru niam a wo ye man saa kire na o ma wo nua kura ani brew eto ka wonu tum kakra wo de wo ne kunu ye ana de wo ne wo ira ka bon wa mo ya na heden ana mi kunu de obo no humoni o me no ka say na ne ya yakoto asase won kran baabi so yenya ye pa nipa no kra ye to free no no ye to wie o se ana ye den atoda wonua no mpa atwa ho ahia o maame ne o papa susu ka wasuma sam kira wo mo na wiase nya nipa ba wu nyina ene do anopa weni afutu amede ma wo Tofin komo so ye fasida maje ba driving school me ba cha omo aya adwumaku a ntete a omo de ema wo aye se ye kire o kaka omo kuma se crofrom from 0247 595 975 0247 595 975 bomade na yemfa ntete mu bosome emfa woni baabi a wo hwe me efri obekire kwan ya fa so ekire wo kaka na okase no nso no abusuafo a condition kama emfa woni baabi a wo oba obema hostel kama ada na ewia ya je licenses e di amawo ya no fa classroom ekire kwan ya fa so etwika ansa na ye de wasi kwan so bomade kumase crofom 0247 595 975 Samson na memfa sera kese ema yediem heba mixture abusuafo eno kwasem se eyadura ebeboa papa yediem eyenura eye kama papa wo de obowura ba bia wo se mepa yediem nuro ne bi ebeboa wo na siesie wo obi a ota complain ni sisi oba enamu yade hawadwen etoda kra fibroid hawadwen eniema bia atete wo te se diabetes no hepatitis no ani gonorrhea nyina no bomode na pa yediem heba mesha enuro ni bi enom from 0592 185 538 0592 185 538 and that's 0592 185 539 na from na oni wo eni enkomo ope waso yenso a o Kumasi High School baabi a transformer no ewo no eho a na omo ewo bomode na wura shop bia na kope omo nuro ni bi na nom na emoa wo yediem wama ha na yediem wapa ha bomode na pesa no weni bia enom se de owura no edimirika wakwa akwaji bia na ni abre ne ho dendenden no bomode na kokopa bi na emwa so nko kwan so enche meka 21st clinic the sciatica expert ho asem e de akiro azobanyi Tofi susu din komo yeah great sermon, a very great sermon na amapay erade amoayi Tofi ma mi sa asembi okay adentina nyame ye nipa yeti wama obi anhunu no nyonko tirimu asem kamra yenimo me nyame me nim susu ya ode ye saade ya na onim da chintra o ma hunu obi tirimu asane nka kamra kanyame nyame nti saade na nyame ye ne kire se nyame pese nipa okura kokua mu asem okay ti no wama obi anhunu obi tirimu asem okay na ode asie obi bia opeso de nti asebo amanfi se etre enye hosi do de nsana sim to want me ankora wasem wo trim okay na obeka kire no a
no na ebe kura wasam wa ma on the good trim kura no ya wo de ano wo se enko trim na utumi fa nkrom na wo de apie dia ene ono nso onkura ma tofe na nyame ache Joseph ade bi a na nyame da na die kire no e wo da yesum na Joseph free say ono onuanom ne abusua ono omote no omo yobi omo do no say no kokko musam kura obeka Joseph kokko musam wa na nyame yi kire no no eno a na ni nuanom fa ya omo de ta no ma no ho eye wo mo ahin Abrante aye friend Samson kenkan atemfo ngoma no a na nyame ache no kokko mu ade ye na da ache ode betena se abobra na asi ne yie na wode aboa ne man kura mpu Samson entumi ankura saa kokko mu sawa nyame de ma no no oti na ni no na adane ne osun ni areho na bra bo nyina ese ya Samson entumi amfa mobobra na wonyame pese ode bebo no Tofi amenka story bi na me model me 1 point sani o kan story no panyimfo che say papa bi one na yere na tie na pese o so na yere na hwe se oba na do no ana ntidako frɛ oba na ka che ne say maame aware amaware wi unum se me do makoma nyina na me wokuko mu ade bi wo hɔ a me pese me manhunu mi wi ase a mi wo nyina eni me de no yisumai okukuo yi mu ede ebebo fom ebebo pe me nkwa asa mewu bibia etumi nye yie bi ntimi serewo minim sa wo da wo do mi a wo betumi abɔ ho ban ma me yie nti je na fasie ma me wo de ma oba ne so wonyi mfansie ma no na wo do no so gini di nti onye no mfa nkosie eno na nkwa hyem obaye ni no atena mfie pi da kro na kasakasa ba wa wo ntam oba no bie na no a so wo ya na odi me di agro wo hu ya na odi me di agro onum se wo nkwa wo me ho what na papa no se me utumi nya me hui papa na hase o se me wo de mpa me che o se me mpa wo chew asamo me nim se me di me nkwa de Tofi papa ni ma me twetwe ma me wura dem akɔfa akukuo no oba ya na ode behwe ho nanim poa wow papa ni mu ko papa na ka che no se ne nkwa hyem papa no hwe no sa no koso ya menu tu kan sa odom betumi ne me akɔ ne me aba kora me nkwa ye bibia se nka mpa na me nkwa hyade yi mu a ka de ode aye mi ni but shanka nyam sana papa no ye nim de fo na ne nkwa hyem ana ode so na ire na hwe e che se nipa a wo se wo wa hotoso wonum wo gidie wonum kese se na e wo ken oben wo no wo bibia ya kokwa mu sam se de nyame de asie tiri mu a ompeso obi ahunu no a bo ho man Tofi ma dia me pesa me ka ho asema no pɛ ye baako social media social media ya abrabo bia obi born every minute every seconds obi post ade bia e fa na abrabo ho de abeto abonten minim ba bia sa ade ni free aba so when di obi achi this time a e come here say obi ba bia wo pie kura akọ wo pie ya no atwara beto ho ma pie oba ya no de aba wonya we foforo no atwere no de aba no atwa ne dem kakra no de aba no aye we kakra ade bia fa na brabo ho a wo ye bia Tofia da abonten da social media ti obi tan wa even security kura be ka che o sa na ma na ye no ehuma ye na so na ye mfa sa na ma na serious bibia ye mpase ye be kura bibia ye nko a dabi na ye sa na ma no na gi ye nsam wi a afei na na ye de hihye adum ni adan na we na ye mi sei na we na fa ha na we na sena eni Tofi wasama a wode ba ne no se na me kan say great sermon no ade ba ko a me de me pesa me kan say social media mo man nsua se ni si yusu no na e be yusu ni ye na kwan a this time krom hafo fa so pa mo ho ntoma e wo social media me de me nyini sa abrofo no ye ne sa ko say bi omo de omo yusu ade a omo yusu ni ye me de mfa so ba but ha de ye so bibia mu a santifo say sabi kwasia na ne ti a na esuan ye so bibia mu ane aye ama na bro so nema ye obi di ne bibia ba beto abonten no ya nhwe yi a so na e wo kan obi nyamu kura na ode wo sene okay asopani justice nyankopon hirawo e wa no pay afutu a wode amaye me se susu kasa
susu ka usuma sem susuma oniema eye wo secret ni susuma ni mpie ma Mary papa na ho to say yankopon ando okay ho ye pa anopai ma mintie o amen onhyira o ewo asempa anopai so de aba beto yene atiefuo nyina nim da bia meka se yenso yete ha ne ye fa bi izan ze de papa ka na etire no enye wholesale sa etisa computer ya isimu ye de niema bebre o de niema bebre agum ebra esemu no opese oyi na wa ohwe ede ya ade enti eto da bia na eniema bi wo mu a ya se udelete efri mu eno wo ho enti se computer esi we se wan hwe ye anyusu ne se ne yesese uyusu a wo be hwere wo niema bebre efri mu important messages important niema bia wo de aguma ebeboa ama wabrabo ene nia wo pese wo ye daache asi ye no anhwe ye a onsa bekwa akobo baabi na aye deleted efri ho nso so a efri ho na ade bi wo ho anyankopon ede share ye nipam ebi wo onu nyame mu a sanso o so obo nipa te se ne seso ene ni suban so jealousy na ninua ene enviness enibre o de betwi kasem a ni nyina e kan se enibre anase ahoya okay envy ne ye ahoya ena jealousy no kire mu ani nyina na abaya abusuan baako abaya abusuan baako saa de na ewo ye mu ni obie ni wiase a saa de no eni ni mu by levels okay ebi de time jealous bia enye se obi se mani bro te sa bia atade e hye abi jem se anasa tofi woti he me se tofi mani bro enti eni bra ne ye wo positive eni ye wo negative ye wo eni bra eye papa ne ye wo eni bra nso a ewie bone woni betimi abri obi me nue mani bro ntina wabɔ ne homoden se obeye te se enipa no se wani amre a untimi enko wanim bibia obi aya wani bre na wope na eya ofe enti na utimi bobra ko wanim ene e wani bre ne ahoya nso a ye de sei nipa eno ho asem na ye ka ena anopai nyame edi bi edua obia mu ba yetimi ehye so se de nyame edi awura ye mu no enti se wo ye obi a niema egu utiri mu nyina no wo se wo beda na di ede akire enipa bi a wanhwe yi a oho ebekire ewo abrabo a wo bu anase ubesi because obi ani brew na ani bra na obi ani brew ya positive anase negative eye papa anase bone ada na wo ka won nsem nyina tofe wo tena ka mu a ka mu no enum ho na obi ka ni fie nsem nyina nia oye nyina ni sika semu nyina ni sika da bank emre bi me ne abrante ba akotena aka mu na yesiye sankana de o sinya ho na mesi anka me kranka mesi edi nachi oye asori kese mu financial secretary ena watwi phone ena oni obi eye transactions bi ewo phone no so bank ha ena say wo kwa aka kire manager ni say just everything Oka ni mu trotrom wo phone tinipa ne ene ne kasa minyama but that time ya na hia me na ye nyina ye nkoni oh god na asori nso asori kase ye pa ntina miyam hyehye me mia so asori no makọ bia pen enti mi si ya na mi di na chi na mse bra papa we are sorry penny me so ya sorry penny then now yes sir umma wani free ho na we yes ade unim se obi te ka nimu a oye kromfo a wonya bibia wo se ye ma waka wampa mesrew we de menya bio enam se wotena baabia obi amonim na what taxi mu wona wo yanko di nkomo ahweye enya sa wo se wo nhia ne bio na mo papa mu nti wo di enkomo bia mo pe eniema ewo yabra bom nia ye pese yes your secret is your power eniema bi wo se wan piepie mu anwuwa obi nhu na kwan ode be ye obone
entinye bibia trend ye entimi fa bibia nsem ye wo ba bia yetimi eda nadi eno kura no ye kenso ne ye ka the other side say obi jewudi na se ordinance sem bia ofu se etete na brabo ha no opese onya ho akwankire eto yesi bibi the confidential yeah se wutimi uye nipa yi se wonso wutimi ekura obi eyi kakra obi secret ni obi adie bia onya gidie wo mu na ode na ubede hu tofe wonim se wadamfo pani wonim se wo maame wo papa wo ne wabusuani eni ena wo da wasem adia ede na wa pe ho akwankire enya bibia na enya ho akwankire asofo ye de members confident confide in us omo de omo wure ye de esemu ebe wiase no di gina pulpit so na o preach obi abeka na waresem a kire o fere wonkwa na otimi ye bold ena obeka kire wo wanhwe yie wonso de be ya asem foforo na wani be ba ho so na eda baabi eni nti ye esese ye comport ye ho esese ye hye ye ho se emne asem ya aba beto we ye sofo we ye panyini bi esese obi nya omudidie na odi na asem ye de eto wanim ena wonso so asem na wo de kono hese baabi a wo de kono because enye ni nyina nso na etimi disie dabi ebi wo ho a na wo se wo dwe ho kakra na ope ho akwankire emre bi atwam wo mabra botofe me de kan we na me de asi na me bra de me ko abrochire o de me ko Ivory Coast okay say o de me ko ma abroni bi say obe me ne enye yi a na o de me ko abrochire nti ebra ne so ye no enna broni no ka kire me say memra Ghana na me meye me passport that I'm youthful and me we SHS for a minya hu ba bia me na o de me course bia no enti o ka say memra Ghana na me meye passport no tofe me ba ya mi ankasa minim se na we de na minim na abem na minim se wo abusuan so obi tan obi mpe oyiye minim na say I was in my useful days enti minim se mabusua mi fie de eye mani je o mani ji sam me ba ya Mary na da no abai Mr. Brony ne se meye passport passport no koye ne he me se meye koye na saman kase obakwa me koye passport we ko Ivory Coast Tofi kwanya Brony ne fa so ne yire free ho one na dwumam director ni nya kasakasa at once o free chrome ho e call abrochi one na yire call abrochi o mo nya adwuma o mo ja mi fi o yankrame wow yankrame o e na me san be si Ghana ha entinchechire akoso na me si ye me passport na passport no kra expire a che so ho a me nya bi o enti your secret is your power say me kama no tum ena nwa me koye na mse o me ba me be ya de kakra so ho no wa ye bibi samba be ya de kakra na ma san akọ ena me kama no to ko bi hu machi hon fam ene honam fam nyina enipa eni brinipa ahoye a wo nipa ho enti ya ye nhwe ne aye better say asemo ochina special day ma me nkrofobia me show mo in advance mass openyi baako meni ne ho agro friend Charles Crantin on na yire Frida Crantin ochena aware fonu mienu awoda enwanwo ba na okunu akoshi aware na sanso ye omoda eti ora Charles Crantin one ohoka for Frida Crantin me wish mo in advance na sarafosu ochire so ewo US ono nso ochena na awoda me wish mo nyina in advance but ye catch on say susu din komo susu kasa susu bie wunsemu amfa woni abusia wo mu ana amfa woni yonko ana so panya wote nanimu ane ne di wonkobo be careful me communist IBJ ho na mabakwabra ho me ba cho yemfa sera kese ema 21st clinic the sciatica expert tienie onipa ye didi ye nomo ye humi no ye be yare na de hia me pa ye say ade bi tete wo Ghana ana bi before yan how kase ni say ye kopa shada kwa check your system no ahwe say problem bi ani ho no ye nim yo bomodin lab bi a pesa wo ye 21st clinic omo ye bi scan bi a pesa wo twa no ko ho ombetwa ade amawo
number no yɛ 0540311311 0540311311 awoso no deɛ Dr. Giana Eje adentia efiri sɛ onim adwuma no ɔte adwuma no se ɔde abibiduro krɔgyen wɔ free Ghana ha ama the whole Africa yabɔ na ba so ɛwɔ sciatica no ho eti East Legon deɛ no wohwɛ mu a no kwasɛm ne sɛ ɛhɔ deɛ no ɛyɛ research center the whole Africa manfo frɛ chichi empo Ghana ha clinics ahodoɔ bebree hospitals ahodoɔ bebree okɔ a yɛbɛ refer waka kyerɛ sɛ ɛyɛ sciatica nko ade a ko 21st clinic ho omo onkra bata be se edunum ani akire sa nura utie doctor ewo healing point so a enura o ma ya futuo pa tama enkran ka so a goso kumase wanchi sunwan brekum tachiman takrade enkranza na headquarters kofodua domi eho debi so dwabo so sisi a udru takwa woni Roman stores ena edi enhwani mu ewo takwa ena udru oboase sisi a oboase nso court junction eho ena omo ewo from ewo 0540311311 omo ya adwuma efri adwada ekosi memenda efri ochena anopa ekono bowura 21st clinic aso ye bia udru ho a wosi Tofiakwa se memra emeje ayaresa wo discount wa ye de be ma number me de ma wo no call center emfa ho ne Ghana ha ba bi a wo ama no ne na pese ye di nro efri ha e de brewa me pa cho 0540311311 0540311311 ochina anopa ekono bowura 21st clinic aso ye bia na koje ayaresa omo ka ho na me di show yi ebreo minister baba anopa ma mintio yo baba anopa eradi nshirao na babia me ma Tofin komo bia no ma me adepa anopa yi me chiao na ma o kan brofo bi eye brofo a eye me depa o say your secret is your power yeah na ya na me kan asem bi e de toa so say what people don't know they cannot ruin. Your secret is your power, and what people don't know they can't ruin. Wasuma sem eye utumi na ade ani panim no ontimi nsae no na me pese dasani bia ti ase no pay say when a secret hits the ears of a fool it dies or it ends. So wasuma sem no sebe eto ojimifo asuma emu tumi nyina no eyira adenti na meka sa abrabo bia yebu bia no adia ema wo abrabo eye unique eye wo secret nyame wo kwan a wo fa so bo wo bia but adia ema wo abrabo no ye unique no eye wo secret Sompa 93.1 wahintasem hwe taxi driver bi su anopai isan say unya car 2022 Tofin komo ena papa ne say oh and then system no more den into the kakra bia obetimi aya ba bia no ye bra na odi kodi nkomo e o station ho o twen ho an obi fa wachi mu a na okohu o ka ura say ono do obetimi aya 100 Ghana cedis obetimi aya 70 Ghana cedis wani ba ho so no ne aje o ka e wonu masem ya asuma sem ya hwe oye master a wo kire nkura de why you skills nyina de ama wo mo woni be ba ho so no ma gi wadwuma ni nyina e de kɔ na ba bia me san ba eye mema enei maware a mo ne mo yire mo wo ho obroni frade bi se well ni chi di ne fra na Tofin komo beti wasum enti ansa na well e wo se beto dwane ye bra nka wokɔ okra achi Sompa 93.1 papa dada nchim ne be ma obi adi o because on to ano nareka bebre reveal omo well akere omo yire na ni ba na ho so no wanche wa asase so na emaba wa bi mu amawade ye obi minima baba wa bi a na dwumam e frɛ no mi kunu na ye maame chese bibia na mi kunu
wawari egu na ote hono wawari egu ye no kura no ache papa na wo kan sembi me de ya na ho hia me pa obi timi ne nadamfu edi nkoma to the extent say empam agro ne ni kunu gro no o ka kire nadamfu maame obekwa kwaso ahwe o obekwa kwaso ahwe no woni be ba ahoso no waji ukunu bebre ya ji ukunu empam agro a wo ne one wadamfu di sere o si je ho a kire ne yonko no ya ji ukunu na ye wi ane de subo ne bebo nyame ayi mehwe movie bi mi ame bra wa yosi o ka kire eje ko se nyakopo so problem pa oh ye negligence Dofin komo na ekreti nyama bebre mai na wonto wano na record ya ka hunu se abrabo na wo no eye jinjan bi na wo ma utire ne nye wholesale kakra wai okay na wo kasa dodo hwe ade kakra wo ton ye no ana wafa fon fro bi se na de yedi midwa pa o woni ba honso ne ya wi a woni ema nyina wo kasa ye bonsam wano papa bonsama ha nipa wo wiase pa eni ye ka kire ma ya o ndima ne de yo na adwuma no ongwa na adwuma ye ana ongwa na unya mfaso obi nya mfaso chen na papa na ma kan simbi aba ye social life hwe abrabona ye bono ye what three lives ye what public life or private life and our secret life but obi de na braba wo bo nyina no abada ne public life kid life no mfanya adwuma wawade na egu ye no awade na nkasa wo wade wo social media wo enti na gu wo social media ho no jesa wo de aduane kekekura wo di kura jesa wo de beto social media social media nsusu na papa de ya na eme ya ne se sa nipa yi a na ene TikTok na abaso no TikTok wa baba wa wonware ye omo hempie ton ketenketi bi ene ntade bi na wo begina TikTok wo na omo sa yesi aketesi akata ho sie nanso wadaja nyina na daso wi ni nyina ye secret na bi no so na ya na de ya me ya na say oton pabo awu oton niema on fa sa niema na nkonkoto social media ho na obi ahunu atobi baro be gina ho a na oyi ne ho na om de yensem hunu e wo ho no mo anopai papa asam na ode aba no na ye ka se ye ka secret ho asam de ya na papa ma me fa we ntwato ade e manipa e revealing the secret pa e ye se wa ya ade bi ni ye heli no ye bo abaso se ye bo na abaso ne ye gino yo obeka sa mo obeka de ye nka afen so ensadwase mo akakra kama no a na chese ewiase nsem nyina no wo ne wo utiri mu no ye besere to ano na reka na aboa wa brabo erade mo aya mate medase pi me kokobra kese so ansa na mabia homa no enche ye bedi nkomo e wo Fakye eso na ene nkomo pi e wo ho adanse bi wo ho ni nyina obete memfa enchi akese na me show speedy recovery yenua Shadi ontiapo kwabra anopenka oka timi ho a enka anope yenu nyina na eye show yi nenso Shadrack ontiapo tikwamra anope baby a obi a no me show speedy recovery kwabra bra bi atwam na ye wa aboa bi ye friend boja na ye ma ye wure mfise sa boja na ye hunu anadwo no na eye nwansena wo ba ye fie ne ye betena di aduane ne otie ya asem du anadwo na watene against ye friend boja wo ye nwansena nti anopa ya wudidi ya nwansena ba ho awudi ko obi ato jamu awuyi ko obi ni free jamu nwansena ba ho no sa nwansena no edu anadwo a ona dan boja wo pedien won sam no wo ka wo fie ho ne mu ohwam nti wo pese wo tibi wo gina so di hunahuna okay because wo ka say ena na dwo be kwa wo mpena kwa me yebo aho nti wo be kwa no boja no bitimi tuhia wo pa wo ka se bayifo wan hwe ya wo be san
obi a ohunu boja pen pa no saa asema mekan obeka se kwabena sempa na woka no bra sa wonnam na wo yehu a wo ho enwansana ne bitimi tu se ya wo ba obeka se car pa na ye bie ni lighter eba nso na ye enwansana hwan ne madamfo hwan ne betimi aboa me akata masum asem so hwan kura na menyi nindi entina ya ne ye nsem da abonten no hwan ne betimi aboa me wa brabonum hwan na menka ma asem nkyere no hwan kura na metimi agye nadie e wa brabomu ensem a wo ka no kai hunu se enye wo bia na nigi sam e ba wa brabom no eye ne de edema wo se wo ye wo nua wo ye wo bra wo ye wo fa wo ye wo den ade bia ade anigye ne mpagya ba wa brabom no de wo ne firi ma me ba ko yam kura no wo mpe nti se ebra na ye ko school ne fa ade bi se wo bi wi a sa nipa na wo wi ye no enko benya nanka ye nyina yawe nti de enka woni ntoma nko anka da tafo ene ye ne eye nokore wote asase nko ade a obefa nipa yonko ewiaso obi ani wa woni yonko bitime ka se me ni adamfo wo boa wo yire kra ye wadamfo che nipa nyina o ma ye wadamfo che nipa nyina ensam a ye a wo ka no asante fo ka se me sa asem wo de me ye no kaja bi me kanama jabi asem wo de ye mo ne ben me bo ne ben obetwani ka se me bo ne ben ana kire se wo kɔ akɔbɔne abena watwanum na ɔde ade ahyem kɔ bɔne ben na nsan fa mu aba wonsam no ya wo kan se 21st clinic say ebra na wo kan nsam no nti ya wo kan nsam no sa no ade na wo pɛ wo mu wo pɛ mpagya wo pɛ namfoni mu adom ana wo pɛ den nti wo gisa sade wani agye a wafe wo se a wo kan nsam nyina no sister ya wo siri nti wo sere se na ni agye de ama wana enne obi wale ne enti ujiri se yenua ba akoso ajewa ne wokɔ wale enti ne namfofuo nyina ni ba yesa akoso aware ne abi obi kura ho a abi one ne ben so bo sofu bia wonim fom no se wo hyira aware so no okura microphone a wo ma wo bia me ayefro no sofu bia wonim fom no onim fom bia no so je microphone no wa so dem ho a wo ma wo bia me ayefro no ba ne be ma no won se namfoni bi wo ho no mo wo sa wotimi de handkerchief ekofa oba nanim ase wo suso no mu ase nani agi ye sewo efata ade na efese wo boa ya na eye nema mienu ayefro no bi wo ha obekomu nu boso mienu obekwa asokwa ne ye twam ennu boso miensa obati wo radio so enni afe obra empa ho da wonyim 1000 ebe say 1000 ebro eye wadua ne wa aware na se nanso so no ebia na wura fisa nsam bia wo kan ye no ensuo bia enam bosom bia ne ade bia enam wasase so a ye frɛ na ye de tumi nsɛm bia no wanka wonte da nti ukɔ bosom so kura no a wo frɛ nti nananom ugu nsa wo twadi ampɔ nyankoro pɔn ye kyerɛ wo nsa o asase ya ensa no afrɛ abosom a atwa ho asia nyina no na wabɔ na mane ade a kyerɛ wo mo wa mamane na wo fa nsa na ekura no kwa wo kasa do nti na dwuma na gu no wo kasa dodo nti na bra na jawo no wo kasa dodo nti na wo bra ye so be fa wakɔ no wa me fa wo da so si wo abc dim no wo kasa dodo nti na wo fie ru atu no ewia so obia ni ho a na nso ni ne ho but wo dia na dia bro so wasɛm bia no sabi ajapade kwa Nyankopɔn de ma wo no obi nim sade ne kase sitie wajapade obi nim sade ne kase sitie enti ya na obi kwa yare sabia ya na dene se obetimi aka ne nsɛm pa che doctor bi amana hwɛ no efiri se ohunu se ofere doctor no kura no amekɔka na asɛm no okofi a ono so wɔ namfofo na san anu Tofiakwa ba me ha o Tofiakwa tie fidie no so ba me ha bla me ho adwire me sani pass me yare we wɔ no enti any obi hospital check up no kura no wɔ na ama enu tina nipa bebre ko check up no Tofia bibia o wo ya ready so obekɔ check up na se mini sai bipa boy no titi so no brani pa yo ebi kra na o se netro yeah ne go bra was it a trouble for this? A trouble for the double G.
I don't see. Oh, say, la, what do you say? Yanim ha, what do you cast a china? Yeah, Juma. A free screen in the my listeners. A nipper bebano. And no sunshine, blabajacha dear. Yeah. If you say, Obeba, Moka is so ace, or diabetes, and yet, Monfa, free screen, Oma. If you say, a basanua, as some American, will be a wako doctor who be a doctors and your munanetesa, a bianu do. One can't even the yere crowd than a chicano, one can't tell with that. And to be a wussy can add about what you say. We had that pet doctor Baku as a Tofiakwa, no, I had that, you know. Set Tofiakwa and a better make up him woo. If we say, when you say be over aqua, when you say hospital will grab Oko, now you hear for us, Nancy didn't cry out when a team of Bamubu. But my whole for dance was for Danny. There was yet a name cratcher on who ya dear. What a hospital never or more ace, no, ya or more line. Or more ace to hospital, no. So mobile hospital wa e head out baby a do motena. Sadia and Dibia make us a doctor for a year and your papa. Until 7 fan said be a young cremo for a do some way occasion be say ya. Yen no man or mubu or monsano. Men I prefer saying combo matene fiumum. Na adie bi wo ho ma ya ma o mo dan say o mo do mbe ko baby a e ye mo ya asore no na ya group sa ma no wo baby hu na hu se wabu ne nsa ba de me cannot ma say enti se obi wo ho no mo a onya ka hoso no hu se eh na sister nso o ace ni sister ta na ti we bla wo mu piem wo ko ya bla kwa me e behwe oni pa ta wo ne twempa na me ka no behwe wonya ace saa de ne kura wo hu ye kura enti no so nim se bia wo tofo ne asemasi atwempra da wo begina so kura ja se wo hu se saa wo ba na nya ace enti bia wo so wo bi okay enti bra yama ya no munye du kakra eno ne asem na do timi kura ne nsem no wonya hoodene do timi kura ne nsem no onyini wa abrabom do timi kura ne nsem no de ani abrabonum no etimi ba na do timi kura ne nsem no ebre bia obepie bia no na num asem e ya de fofo me da se babana woni momo a omtimi kura o ma no pa anope de tiefo mo fan chame enipa mo wa botre pa kura o ma no pa ye nipa wa ko drug store so ko condom omtimi kura o ma no pa adai na obede bi na no aka na untimi nka de akwa den ho enipa wa botre pa timi kura no pa ye obi okoto condom I was here for Ahomani 0551931931 0551931931 0548931931 Bebacho and Komono Tofin Komono I say o kan wo suma samdodo na ene wone yenko Ahomani so Bebacho udini baby afre me free but you frame me be me do return us. Okay, maybe some mommy too. Ije Tofiakwa, I'm afraid you need the crowd. I'm not going to give my father the example. Okay. My father, you'll be an uncastle tracker, yeah. Nothing more sounds to Tonka and Sandy. My father do a bit of your missions on what turn away the way, or no being to know. If you pan a bar, instead, my father, any pan and castle when I'm the father, man, shall say. If some of the come of the car, my secret now, where they were, or the car to. I say, oh, count mansam no, na a home council a sum, ever the day. Every crowd oba would di ukun komochre will be. When you who's your hunubi, say on corner cranu kunako chempra, but you'll be to my friend 0244889641 0244809641. You bet you know what's your experience. Oh, what you would never be afraid me free. You get Tofiakwa. Hey, I give you Madam United States of Cropo. Mammy Tio. Your friends are Pablade. You can't have a moon. Pablakasi. Pablakasi were very good. Secret na something na no waka no ezo so ne da bo nzam ni Nyankopɔ ntem Nyankopɔ wa anka wa se ba wonim de wo tirimu nyina some de just o cancer kwabrakati asem na no waka no we very good and na hospital so kwa
nipa de no mo ko check up and follow ta ko mo fan to jani en ka ho asem ene asori da mu nyina obi o so ko asori ko shi obi kura wonko Mate me that say ma obi mrabi me ba cha wodi ni ba bi afre me free Me ba je fe madam Mega me ka se free Franco from Franco oh mama mintio me ba je Bible kura se so kwasia o mu na no kura obuni nyansani enti me ba cha na am say ya me ka kwan ko ye kro mu kwan am Robert ba so mu duo no sika na ma me ni kuta no mu bo sika ni di e san ko mu a odi enti ye kan ya no tuma do boy me that so me that say me ba cha wodi ni ba bi afre me free hello coffee yes sir acha what's your friend saying I friend I used to okay mbajo meet you okay and the crap your secret is your power and they say this is it's okay let me know if you are juba na me ya juma man wo yangi o sire e ki ona madam fi bisuobi ni na minim se wa ya no ma grow e ki oba ya ni mi din ko ma fi na aiso na o say do no ma o lam so nya ba tere me pro bia me na ba ta ma so me nya ma ko ma no ansie e lam so ma bi o tere pone o saboba o do kwa mo mi nya na ma na ba ta azen e ki sa mi kan na Tofiakwa na order 23 you better be 3 weeks no the normal ko of me so be normal na me so be normal ko mama na na say ai na nya na wo ma obi di normal blame no anya mi o to me say da me ko na man blame pa sa na me to ka kama kan kire na ka me de ko ya ka me ka ta me to ade na ji mi sika nyina Mate me that say but wodi anyway we afre me free Hello oye ma wodi ni ba bi afre me free but me afre me no am ka se su no okay bring wa mama ntio me ba so me hu ta se me bi say but I say no am ka se su one bring wa say ugina TV no wa twen free TV no ana se volume no ma ne mra fom why actually me channel pa one am ne ma mi ko actually only to 24 say me ne ko actually no bi so pem pa one Fakye say me ne ko actually no tone post na me channel pa one na say ye to me de ne ye ne ya enti say obi ka so pem pa bo a o kwa ni pa ne nkan ye say wa man da pam pa bo ni people dem it is obi ka so pebia ni ma me jibi ebusa ne sai ni wa yibi akoma no say me de me ye aduma ye hu de mama me no iti me hu sa na say de wa man ba na so ampa bo na me ko so me so ana wadinam iti ni pa anga sa de ni pa hu ba suro ni pa na mi nim se ni pa sa ni pa te be sa pe me hu say da kuro meka nipa ho asama akire wate bajo wodi ni ba bi afre me free oh DJ Tofiakwa ebo national na mini aba na ya odi anwesem ni ba ni hu ye die angopon adom na akosia oware akosia ni hu ye ne bra ho akosia de mu am wo Sompa de onu de manyi chen no molie ye nkompa jawo Tofi na mi srew Tofi eje fie ho ewo abasi Tofi se no mu pe wa asem no me fi bibi obeko bia ho ana mu tie bibi obeko bia no anwumre mi du fi o mu si oyibo wa ansa Tofi ama ha dia adako ye be tu efitie a ufi ora so betu ho Tofi o mu pe wa asem keke ate me da o ma se me ba ho na Tofi nyame chira na so why ye aduma wo radio station ye aduma ba Sompa spirit no so afa we dey more oh ibae no meni agi nipa de say yen kipi ye secret na minima me bia akohoma ni ku body nyina no okwa abonti an wa akoka oba no o de ni ko share sa akobo no so oba no so akohoma ni ku body kwa de tese ni de ni kura ni ye oka ye okitaki kana asem a enne na wale oba na je finisem sa asore dem boga bi fra broche baaye oba ni ye worship na boga ni hu se oba ni ye worship
Upon ya no di obani no ma. Oni obani di nkomo. Wako bo na danfo bi amani otofi. Onu so akọbọ sọfọmani amani sọfọmani fe ebo gani ọba we na ọbẹ wale no asọrọ de waji obi kunu sọfọmani na ma ne ba ni kwa abrochire ma de ni ti Ghana ade bi osu eti ya secrecy de say yen KPS me da se me ba cho wudi ni ba bi afre me free me ba cho me de Richard me free free okay Rich mami ntio o program na mo ye no na mi sham Tofimedi wachi free Jerusalem ababesi efichiri ha na ana ezere madu Jericho ana ka madu Kena bia meti asem fufuro bia enunu ma adwene mu ye Nyankopɔn hira o that's it asana me ba de pesa me kan so no obi ka bi fa so to secrecy ne no tane ma no akutia nipa apomuden okay the American say wo feel so person ko hospital na asuru say health worker bi be kan okoko mu asem a ensuru na mbra ho 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 ba the patient charter okay say we hospital na say okoko mu asem abonti any evidence a obetima da ni billionaire Ghana ebe adwuma de adwuma 1960 mu okra no obi ko hospital na obi ya ni bone e wa Ghana ha say ama ya jiskama in the 1960s enti this is why we pass him through asem na evidence now what than billionaire na me pa cho say we go hospital na say wa asem pia the be kwatia wo no wo de to fa ko hospital wo abenya na enu ba bia nti emfa wo ya rent refi say usunu so be kan asem okay ya training health workers so me professionals and mo kan krofo wo asem ebia na obi be form de na so nipa no fun pa obi tuma fa ho da ni billionaire nti ya fa ya re hospital ya me kan say Yakupon boy no de wo chiri nipa o kan ya mu asem nyina ba bontin okay nanka obi jare yes wanya the world mu ngu hini mu ana Yakupon wasu ana Yakupon so de 15 years akan wo fi ho na ahoho be srawa o hini wa hyase edwa na num de ne ma ekire kasa Yakupon sa de wo ya wa yentino me Yakupon be twe man na so Rabbe foul near my own, you know, the training in our conquasum. Okay. Musa, poor and pest harden. The impay no, the Jenny pay 3, and the Akumania transparent. Okay. Mate. Te, beda sepa, Nyankopon Israel. We watch on Sudini where we are from me free. Hello, good morning. Good morning, mommy. I'm how to say. Aradiatu. You free or see a boyfriend is here. Okay. Oh, you might fear mammy too. And no pay me say, and some more can me and the command me never home who pan and me him. Playing. No, ya more can idea to me and now for near worry. Me qua worry and me coming so much enough for you and many ban who's madame for back on me contract. Hey! So si asempa na meka ni si mikra de meni de me hu po mi hu ye ne so oni mi konya asanyem no awo ye wo yonko pa na wo ka wutimu asem kire no me worry on the bet na mention so fi me ra ko me ho as si a one girl now 3 years 3 years on now 3 years on now many them are now too. Yeah, I don't know. I didn't. They say, no man option. You see that the madam for no pen and answer me. Or the guy so about the brain so think from me. Because me and madam for coming in the cool school. If you need that one of the time in change in 1 week. And then they call na. Then I'm in the you worry you hand him why could you na you need that phone in the corner nyabotre onkomo no hia me wo se hani mu amko ye nyina no oba no ko bi ne ono ne kono aduane kra man to na mebaw wo ye sure say wo kunu ni udi nkomo no opese wo kire sen say ede ne ma saade ni siye
teachers and something na a degree. Me a choir of us on madam for the graduation plan because the meanings as a now in all Castellano. But also them are joy born in our hona or Becoachawa or Becancing degree. Madam for also by my name the Pama show also can't degree, but enough is enough. Niaka you see near more economy in Coniaca near Bombay. As now, my man is a dancer. So, finish on conquer madam for the Mebao, not what I'm for no ye, Nipa, Comoben and now Tani need a Fawukunu. Oh, say, because of the other worry, them man to be dear mamma. Menen or them man be dear bow. Ye worry, ya could be honeymoon. The places I call ye could be way, ye cake calls, ye call Sakradi beach. Lamia to Bako Sakradi, a now. It's the holidays I call in the almost a madam from the coin. Ye worry, so I bet now, and near the quadra so. Any, it's got now and that. Madam flip the fee almost of the feeble. Okunuyama will be an hour catcher. And I make a tell, or no, baying. It's a very man baby, I will. But some may come in me, common, nothing, and I'm more kind of so. Any chop money you man manager, name mona money. But the bear money very amania. Who make any secret and no echo, any bear money level. Listen, the care who could see me, mammy, could you make up now, could see mammy for you make up. It's a girl than if ya. Unim, I don't pay me, but send me 2 fubi. Unim. Tell me. Yes, actually, sir. I didn't know ya. Enti Emma Baba one influence and what? Okay. Hey, yo. Mete was here, yeah, but me pesano pay no. Oh, down for. Nah. Unim. I no pay no tea the mecano. Mete was here. Yes, you are to make me I forgiveness to be a dear. What I'm for no assembly see and winning a share. Oh, me assembly see and say on me and now. Design say because meaning so when you be maybe nam say na hwana na nyem wan kan to awo ye no na girl na busiafo e de betu mi kura ni say o metu ni din iti hokra me kana ni no na metu kwan because UK it's me wo ho na madam for different say enya madam for me na make cousin different say mati say ne ko no bia o I'm so dead. And that very day, Kraniko, you can so no. Then man on madam feeling nanny be jammy. Hey, yes, if I knew. But yeah, just say, any I don't know who flew plane, I'm so you many papa. It's I say, a young man, one was say, all these things to no man. Now, what you need, them and I need 9 months. Now, I would 3 months. A bush a 4 moment there, I got your bear man and say, oh, my throat, they beg you. Maunim, many badges say, Miss Xiao, I was from Pahame Aboncomo. Confirm me, no, as a crime, say, because of them and no banning. The next class one make US. Mr. May at the Tuesday, but on a permission program, no, I can't come and say, name free. Mr. May at the Tuesday, because of that, it's many crying in the Costa US. Na major Beman and no Banawa. Amana. Oh, you must say Tuesday now, but today, yeah, watching now. Macra watch now, but today, may say, me no Castavia, I think the meeting in our contact number, so that's our contact. Me watch say, Ebia, what bet me there 2-3 months, me person will be so crap fast number. Number is 0244. Number is 0244. Oh, number, Fresh number now, make me know wakasa after program no. All right. Okay. 0244 80 96 41 All right. 0244 yeah 80 96 41. Okay, be bacho mi wie show no a Mr. Obomode na me no nkasa. Why? Talking back to my no be kasa pa but no dey say apart should be an one because they say I'm demanding my mind there. I would approach any ntimi san but to dey be din komo there.
All right. Made us see. I was here for. I am Mumma and me for course, and I will be that. Oh, Rocky. Me watch you didn't but we are free me free. Master Tofiakwa. Hey, case na I who? Theatrical president Abba. Hey. The theatrical president. 21 clinic. Yes, sir. Overseas piano and our bay. Oh, Bate, or a piano with the amount of the theatrical president. Matefa. So, only more than the door into 4 9 but now 11 minutes. Hey, I saw me that sing Uncle Punchrow. 11 minutes, and I'm a diginato. Yamin Shrow. Until you can't me and Quaham a pa. Now, my men now, Dr. Brother Foster, and one church or the brain of the Kurumuna and no day. Ah, Yamin of Papa. That was the young could be 3 days. And now for more. I don't know wow. And now for that baby. Now, Master Tofiakwa, I beg your phone in a child. Now, Papa, now, Obon could see him. I we could have seen it too much. Oh, that's very classy. You could see about the agreement that the session out from the war. What do you do at your house? But say, so, look, what woman could be? What am I matching there? Also, a Juma, the Gusua me. Na the started me yet factory. Na me the ama K edu cars of the company. No, I my in the cabe 60 to 70 people at a time. Okay. Na the Gusua me who do my baby NSA. Na luko me di nkoma kakra. Na what man say I gave you na extra saya ya na nkomo die mu. Ah. Na our first happening very that then so nkomo bia maybe so say bia me di no ha no and na ama action enen na mawie enti me frame me no ma eba kono say adi bi wo na wo ya say oye ebe wa na ukunu benwa enkata ya ma ono no mo nche sense betime apie ye wo aha secret bi wo ha obi akasase ni kuna pasase me nyina pasase but omumu bi anim adamfo ne nim secret ni nti owu ye no adamfo na fa ni yiri ni nim ni kunu nso nim enti ne le bi wo ha enka wa ware dia ma enka ono yire entama na ukunu entam sine say e depie na ya ne ka the doctor no kuremu doctors for ma no ha omo tasofo doctors anu ha omo. It is a baby how now got to the first clinic. Say, Doctor, you know, Becca said, I said you want that. You never put your bra. Then for your young carbon thing. Bra 21st clinic. Never come out to me now for Chaka. On the show, Amazon Viapa. I saw overseas. I saw. Me da se pa nyanko punchira. Ase I was for me for course no ensia me omi nua ma no mienu e wo ha me no mbedi nkomo last week yes starting nkomo bi we nua ba bi ho ene ye beto aso be ma me ba ko nso aba ha brante ba ko kra nso e wo ha ene akasima be se don hwere ba ko ye won nkomo bi ayedi me twa me ho ketua bi aba na mpanyin se de so na bati hunu badwam no ne ho na asem bi a me ni wo be kan sisi ano hu papa me twa me ho aba Simo konoa oto ase hono ntrina fa osrem ekosi wo nanse hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na yes yateka expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so yasa ye o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama wo e yes yateka 21st clinic na ye expert a wo tu Ghana ha baby a wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni baby ankranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Obitio, me bani wu. Eradi mi Mami, let you can me enko. Wo mi ne chio. Fakye mami. Wait, me bani wo. Obi mommy. Wait, Obi mommy. Obi mommy. Me bani wo. Wait, Obi mommy. Obi mommy. Mama, me that's it. Yankupon shall pa. Who the one come about me? Now only driving school we have to have the miracle. Ghana had the driving school no a back and no one J-Back driving school. Yeah, a work massy crew from Oben Polos Hotel. Bosom back and what they tell waiting the car ye be beer. Yeah, Pesa way. And it has several women say one casa or did you was when you ran a fully air condition. Who fractory and a woe bansua or hostel or honor when a baby at the camera. No, was your wadi. And once I will free one was and pay 0332 499 469 0247 595 975 J-Back Driving School. Capture Nimdefie. Yediemwe Akosia Nadia Nansia Usresa What Yediemu wame Majim watum Mefichi kromu yauni sisiaria edebreme Manum nura mami minimu nyina ayekro Nenso enkoda Kopim se me cosmate bi Ema me Yediemu wame Afedie mademe ho Yediemu wame Majia tumpre kope Se malaria nso atena wosua Wonsu de wo hia eye Yediem herbal mixture Etsumi malaria papa Se wo ye lab test na hu sa wo malaria wo betimi anom Yediem herbal mixture na Yediem wapade etumi sisi yare ye wo sisi ho adwuma wo bra wo nom Yediem wame enre wo benya bi wo pharmacy herbal shop ene ba bi eto nu a eben wo enre nyina sa wo pedudu atu a ko Yediem herbal center e wo Kumase high school transformer atonsu fra Yediem herbal center e wo 0592 185 538 and 0592 185 539. Enrei enyama ema pemfo ema woma wo manofo ene nkoda wo nyamfie dunwoche FDA agye dwedie nkratuo yi atum. Okay, abusiafo akasima mienu na nonkono abo. Baabi a yadru no ye kɔ Fakye dwumadie so. Na mewa hoho mienu bi ewa ha. Omo ye fan pa. Omo ye fan pa. Omo mfaye eni agro. Ene omo se no ye to afa ha. Ye maame ba ko ono kra dem se last week na woda no na odie. Onye maame mo akwa ba. Ya eja. Na ho ti say. Nyame adom pacho na mo so. Nyankopon adom. Pacho US boko de. Nyame adom e ho boko. Yes mo fa so mpani agro kra. Nya agro kra. Wow. Me pacho me no wan e ka say. Me pacho Faith. Okay. Jesse. Faith also Jesse. Me pacho. Okay, Mrs. Mrs. Oh, okay. Okay, teenage say Jesse or US or me pacho also for. Okay. Anopai dear partner shower. Sompa radio doors of Papa, Sompa by Afenia. Okay, Anra. I know in 2 months. Yeah. Edina, she said, Sompa Jinta, how US and other countries. Said ye, maybe na meeting na obi free also we do a chief free say Jerusalem. Say do a chief free why? Sa. So hano. Na say was when you na musa dan ba ha. Okay. And Nyankopon nhyira wo. Na onhyira ajajasi so emayen. Ba bi obi a no yes retwe dey ampon say Nyankopon wo no ho ban emayen. And they say the ukoduru ho a could do US a catch them say the Sompa na also be a Sompa na also be a sutie. Okay, we da CP. Ye nua baba konso oye actress wo ha. Ohima enchenu osu on. Azoba nzi enchenu osu. Okay. Ohima akwaba. Na ho ti say. Hey. You banu no, you find say, you can't say, case in who, anoba mi fasa akwanya we so na menchia Jackson Bentum. Baba, Nyankopon nhyira wo, ntete a wo tete amanfo no. Se wa uja obo obisun sisi a. By the way, e na mo waje Sompa atum sei. Wa hwa Tofi. Aye mi fiu. Okay. Na banana mentama. Ebeji unsem sesi a odi emre kakra bi eda manimu be hu sese Sompa ha no ye mi ankasa mi fie na imu enye wu fie sa enye wu fie o sa ya ma kakra nti ateso sa ti se o ba so je se fie ayo dia na se wa
ora. I'm proud. Sa I'm bam. Oda what kind me? What kind me? Eti your friend Felicia Oben Philly Yankopon Nhyira wo. Benim say enchaman for ebeto nka wo ha. But you want to chia na ye jam kwan. Wa o hwa me chia obi a me bodin a. Obenya asem. Menya asem. Na emum me chia me ankasa me papa Jackson K Bentu. Okay. Oni na busuafo nyina. Obi o tie me bia ene me fans me chia obi a. Mate oba tuntum pa. Yes tuntum said e kwamra. You. Okay, oyima woni faith ye da mo ase Yankopon Nhyira mo. Okay. I was here for yen de Sompa ye abase ye besumo nti ye obi odo e bia no nya kwanya wura ha. Ye be mo hu say yen so ye filu ye do pa Yankopon Nhyira obi bia. Anopa ye won komo bia ye bedi eye asem a me pese wo tie ni yie pa. Na asem no ehu. Oyima akwa Yeja. Na ho ti say. Pachera de adum ho ye na mo. Okay, Yankopon adum. Bra ho kakra ma me bra ha good na kasa hwe microphone ema me anopa yi edien na ato wo abrabo mu a ama waba titru Fakye dwumadi so se opese ye sretwe dia mpon ahoden edema me pa cho me dasi me da masene motifu etifu nyina ne omo ama beto omo ha na me nhyira mo nyina se Sompa nso abe ni do me si aka microphone o tena ni mu asa o hwe okay to was ni nkasa why okay mate mami ntio me pa cho me how de mintimi nka ni nyina ba kakra metimi aka ni me pa cho mra na me ko school no na me ne me nana na tie okay na me nana no ye obi a hu pa so betimi akọ na ni makoka wa asema kire no na me ne me ma me da because what say me ketwa entimi ko school na me nya be 12 years ekọ na me blane bla bi dia I say on the first na ye hia bebre ni adidi okay ha sa na net enti ye nyina bom ni adidi ye nyina bom ni na me bra ne nkofo boys bi ba fie omo ba ni nyina ya bom me na me ni misi enwia ye nyina ye enwia enti misi omo niema me ye bibia okay me de me ya ma me bla bia me yes ha pepepe de ma omo okay enti da ko na me na be ma se maame de wi a wo ho esoso no wan hwe ya nkofo nya wo mbedu bone me so sa abon no kan kura me ni made kro okay ana me ndwen se bibisa bekoso enti wo kan sa na me de mesi yo na nampa chomate ehwa na wo ye de me start se me ye de me ye na enti da ko mesi nema wi a me de nema no kogu wana ba ko jire me mene sei eno wo ne me da force sa we no nya be sei pachona me wo be 12 to 13 years na me wo form 2 se form 3 mu ba okay abeno abunza pacho debi na me mo mensada ba na me honam soso enti ba sa no na me yam start se eye me ya timi ka kofie na ma ntimi anka nche me na because me nim de obetimi aye me enti ba sa na me yefunya me ja me nim na me ye me ho an se ase enema bi fifiri ma se pie de we na me hu no mani anje na me ntimi nka nche me na nanso nti mi shede ma fra no pana kopema nwumre na me na babu sam say adai na me say na nya hwe me honam ntisi me because wono wo ya bancha ba kro be no wo dia bo okay nti na me suro ne pa bona na oba na be ma na ba okay na wona me na be ma nya fa ba me na be ma de wota akọ ne nchen a o tuofo ne account no bataw ma me na de na ni so hye pa o che so jani okay enti ba sa no na me de share me ho be 3 days pepe na me bo me nsa enti me bo me nsa na eda me ho start se me hu dwai me hu hyehye me hu me nim ehwa na me ko me na na me sina na mpa cha me hu nam hyehye me nim de yem o se no kwano wo nko ye adwane ma bi na me sina na me da bia so me me wo fa yere ye adwane so still me fa sa na ma ne bi nya me ho wo se me enhwe enti edi be 2 weeks no de me call hospital o ma hu hwe e na wo se ye group no ya na ya rent anko musa enti me de ye hwe de nya me betimi ai enti o hwa na ade ne sa hyehye me a tofe me si abontima asa me nwro me ho asa minim de wi a me si ai enti me hye me ho so abosa ade a me ye bia asa me kofie ntem na ma firo na me kofie me wo school mu kra na sa ade ne ba na ma anka me ho a hwa hwa me ro me ho gu abontin ana me sa ko eya sa na me kofie enti anche 2020 2000 mun ana me wie school ana me ma be slide
Tofiakwa sam na me na ka chem se me maame ni nam se me maame ni o se no ana me ka chem ma ende me bie ma no ka chem maame se ma enema bi sisim enema bi ya me tin enema bi ase no o se de ba asem no me se abranti ba me se ba de eye me no me nim se fra branti no o se free yale na eye me o me nim ala okay ena ma me se wo we na me se free hon me hu ni biem ntimi nkire ba bi o ena o san me call ba bi asatam no was asehwe fra ba bi asan so no de me call ho to de me call de me tutu na mo ana sofo bi be ka kire me say ma me bi de message jaso no me tina me honam hyehye me no anam say me ni obi eni asem wo se maame asem a me kan so wo ba jimedi a jimedi na jan mo de ye kan asem na mo de toto me maame so ni maame for na yem hyehye no wo se ai bia na wa ye boni bia se ma me ni obi eni asem me kan wo se maame 1.5 na me fa nya ade ne ma wo ba no sa atam 2000 enye 2000 years ana ye kan se mo enye na asem o yere me maame ana o je sa iska no to fin se ne ena me ho hyehye ne be kode a menim enti me ko me maame ho no still na me honam dwa me sa still papa ne ye ade na on na ese de anko ena papa bi empanyu metifia na mpanyufo be 3 as 4 o motikam ena o mo so be salame o mba ya o mo be sere ma wale na maame se dabi me ba no wo swa afa no anya 20 years enti mo ba gina wale sa yin no wose dabi me srew o ba me nim dia ba me nim ne da enso so me hu me pese me wale ne ma me ba be ma wo be kwa brochi se ya me ba na dwe be sa be fie enti me wale na ma no na kire wa ba be fa akra ndina ko no maame se dabi ni kire se me maame kire se ye boy ni nya santini ena boy me maame ye kremoni me so boy no so ye kremoni adentina me maame kire me se ono onya santini ba oye kremoni am ye kremoni na ye timi wale ni tambia na me maame o be ka se o be wale me ena me maame so onya santini de won pene ena me maame toto papa so na papa so be pene no mo ka mo ma ena maame me first no so no so mo ba ja wale a o mo de ensa be fiansa enti se wo hwe na wo fo ne be pene na wo twe no na o ma san de nsa no ko na se o mate ase da na ma me kura ma de anche no de nsa no ko ene ma no ko ena papa bu fu no so to aso na o mo se da bi ye nye nsa to de aba o maje enti omo be firi ho akono asema papa panye omo nyina badwafu asema papa ne kan se akora ho ye me fe pa ba wa ware unhu ni tofe se ne ena me so menim se sai yale no so ka ho mom die ba bia me ko bia me wo 1 2 a na ho ye mehi na me honam hyehimenti wo menim de a me no betena afa se me no wale me ho hyehimia na wo hwemanim kwa na wo ho ye mabufu menim de meye ese me twem ho firi na me ko pem ba bitena enti asa edidi mi san se me no tu ma wo 6 by me ne nkrakra fo ne ba hai se me come history me kan ye from any so kirewa to fo me so me su san e bo betimi edu be 2 weeks na aduane a ye bedi akoye yem kura no me ni bia ye bedi me bre me tete e ho na hyem se me nku me ho na me nku nkula no because me bre was as we so enti se me dwia na me baketo no be kam ya na me na ma kura na batam ho na I was na my eating menim dem nti sese efri be bosome be di ehye den pa se me nkum me ehye san se me nkum because me ba wiase be ye de me niska me ye adwuma me niska me ye hwe ana me ni bibia ana yale so tete me sese me ho na ehye me no sese abeso me spana akọ na eba me sisi na achi se me to na hye me ho ana me timo hye me ho ana me widi me no to nyina de ehye sa na me ho so me hu ni pa se be predators asen ka moto nka me ho ye me ti se mampia enye mam enti so afi mesrem mo bo am no wan hwa be ku me ho me nim de ehye me damas abusiafo we Sompa 93.1 FM dwumadi a wato ni Fakye mapem ewum ni nyina ho nkomo na yedi mami yenhwe sa brante na wo se ofoso wo no oye hwan nkasa ma wunua no ana wode wo mo ba fie ho no na brante no so no onti kronum na nebusuafo nte ho na wonim na na me pacho na anu ya kra me koye me hunu e wo ho frem na man fie no ma me kase menim se nebusuani ni dia pacho na ma kase oho
a wokɔ a wodi wani ehu no mekɔ hɔ na anu yakram ko hu no na madwene ni sɛ ɛdeɛ paa na si ya sɛ wo nana kora na usuro no a kwan abrante no fa so fo so wo no ntina woni adamfo bi a na wonua no nso ontimi ni nkɔmɔ sɛ bra de asumasi ayemini me pa cho ene de mantimi anka nche ba me blood me ka kire no na me blood ne de ofa namfosem wanfa anya hwe nti esi ya no bo obra ma ne ka kire no asem o ka kire me se onno kwa no oboa obi a otimi da ho otimi da yetimi be kukuru kwoto twena bonten no obe so oboa odi agolo me se serious me kan ya ba wanfa no bibiasa ena na wunya nyini ye na saa bre no nso na saa hohyehye no a wo ka se ehyehye wo widie mu hyehye ne saa ne ma na saa de ni ho mpa chote mi hu bi da kopim saa de na start me no saa brante no apart from ono no obra namfo no mu bi eye obi bi saa na me obi a misro me ma pa se nyankopon ne me dance ni me no betra se diagro me ko school de we na mete no na ye madam fo nyina se me enche me nwie school manyam na me ye obi a me ne mema ne diagro na me mpɛ ma asem okay because my ya no otro e na be me bo ho na no otro chen be oba ne so ye o me bo ho ne di enkomo a wasem mpie saa ne tie enti wo hwa madam fo ba ko pɛ be ma ba ko pɛ bi no so me ka che no so fa na grossa wo de we a wote we ho na betimi NYS enti obi am fan serious no na etete me dwen ho say ada na brante no ukoto no ebi a woni no ani nkomo say e free da wo ye me saa de we no e free ho ba no niema me namuni na ukoto no say ne ho ye wo hinti no ofra wo kura wamfi no na ebi ono na wo ho solution a wo be den me pa cho e free saa da na wo force me no say ebi a na minnim nyansa say na ebia nkum na to twene yaache because na misuro saa de ne say me na minnim poda se betime ne be ma ahiem mo because na misuro na na ye nipa bia de bia wo no na ma no wo ka to tim so ne be ma Tofiakwa be ma hia ya obenyem okay nti na say hu no de ahyemi mu nti na wasa me na wo tam se bi say wo ne be ma na ante se me refi nti na so wo kan me ma se mi hye tirim say ya me be ma se wo ne be kwa akoda okay ha nti mimi yem ho se me na so misuro no pa se me kwa akoda nya de so de ho be wura saade no na brante na nkasa kwa me na ofa so for so wa obi ahu nyankopon anim no kura me nam kura me wura dem ho na me nim so ho na mo amufie pa cho de me blood dan ansa boys de ho no mo nyina da ba me bra na high dan enti omukọ me bie pro na na ma to mo ne ma me de kwa kogu ho enti me bie pro na me nim se no wota akire o se no wo hye ba bi o me bie pro de ne ma gu ho se na no yire me so empa no so me tietim ba se an timi ambie o jire ma no ne me ne sei no sa be na wo ni age ni e be sei pa ja sa tem no wo be 20 sa na me hu no okay na se na ho de nchen o ha wo so wa anti o enya 20 kura na de be kesha na ohunu wana o ka kire o se obo obi amane wanka bibia ankere me ba ase misuro se me nana me ka kire no okay because me nana no nye nya wanya ne se wo se ebia asemi hia nkura na wo pese wo ne echa ko be fa so popo ne ni akire wo wo me no na me mistake am na ka se me ka kire me nana be man na se ene dem amma me tirim se me nkoka efri ono nipa no so a eba ya no so omo be ware wo no na omo ne wadi awade ho nkomo dada na ni mo da on ba preko pese on pese omo waro na ne ba be man so na wuni no ne ba be man da ko pese na me di hu no eno kra no maame bia na me na maame ne tonche na me fa maame na damfo se me ne ko ase wo ton na me so me ton bia bo nti eba sa na maame ne ka che me se aba ma bi so be wale wo na me se baby amadri kito me nyansu adwuma mpo afikra ma wie school wase an anya hwe obo ha obetimi awo ayede oba wa ba oba mo asu adwuma wase wo opese otu kwan enti yede wale no tiase na wale na su adwuma no na yede no wonko enti na menim ne da ko pe na sa ma me ne kan na asem na ena ma me hu na menim ne da okay enti sisi a me no kase no wa wunsia edie pa ne ma mbema no hutimi ye wo hia na watwe ho afiri wo monjen me pacho sisi a me ha woni say me no wotena se me ye obi a me ase me ni be gise me no be ware a me no be tena
because me mpe basa basa enti me no tenase a me nim ho a se nhyiamudie kura se me no wo hia na de wi a me ho be hia me hwese obebe me okay ena pamcho se mpe empanyimfo so se aware bebre ni nyina so gina nhyiamudie se wo ba me nchen na bia sa ade na tete me na ma mpene obo on ti ase okay nti na de hehe aba enti mema na no ma wo no omo hyeda be ye ho ade mpacho ba ko pe ene be ye ho ade ti se enkwada nsia no mema se na no ma wo mpacho miensa okay ti de obe o hyeda be ye ho ade no sa niam ya oba wo ho a na sa ade na ba no a na na ade enti wakobosom so da ana wakosofo bi hoda mpacho se ya ma asori mu ana bibi sa ade na se mitumi nai se me mpesa me obi a me mpa ibofo pa and then 3 days kura na me ka se nyankopon yem se nyankopon yi nani ahintam because me obi a me mpa ibofo pa na me ko school nso no na me obi a me te hwa na e kasa chem se me nko preach Tofiakwa me nko preach nti bo ha mitimi hu se abonte na me ma mabusuafo nyina ye nkromofo enti na so mu dwa me wo saa ne ma no nso so still na mitimi ko abonte ko aya fa sam chi na me nye obi a me ye basa basa wona na no ti ase mpacha ise wo hawo ne se saade na ewo so no wo be se wo sire nyankopon se bone bi kura na waya mpacha onfancho no onyi ya re film so se mituwe me ma enketwa me ensa omoto aso no ese omu nko school omu ba ale mema no wey be ma no kura de papa me nim de we ameka obetemase wo yo obi a woje contract na wo ye de me na wo me ensa yi wo ye adwuma sisia wo kono oba sisia ya obu sen tempe so okora wo se me nibi obu sen 2000 wo se me nibi na se me jare pa se me hia me maame a nka bia mewu me ko hospital hwa na me frɛ me maame se ma eya me nim die aya me se me nim so ma da me nim die me nim anti me ya na ma wo se me ku me ho to twene a se me ku me ho a na do we say oku ho na be solve problem no mo eya na me bress he me nim ade a ha me a enti free me mo from be ma bressa be pem family me da so bre me ti wo betimi asu sa nyankopon de honam na ma me ti sa me de nka me nim de maye e betimi abase bosome ana na wotwe mienu na wotwe mensa na aduane fra no pa kopem anwumere na me ni dio me sora no pa na se kokko na medi a me ni dia kopem sa de beche because o hwa de ye me ne de me okay honamani wa ko hospital Pacho nene 3 days kura a Friday in kura ko hospital me ko check in so almost hwi ni me moja ka me yi kula ba me almost be bie ni me moja okay enkwala no hwe ne de meja wa ma mrante hene na wono wato aso afiri ho ba honhom famu de no nso no me mpanyimfo wa hai no ye be ye ho adwuma na me fi se nyame amo adwane abetwa yi no to fi menim se me dru ha me problem nyina nyame be nam so because me ni me to se me to matonton me nem nyina me ni radio me ni tv me ni hwe ba mo tam so se me ti me phone me so phone na akopem se bedum kopem se mo wia na phone ni duma na me de akosi so wo ba bi foforo me ni hwe because me tie ma na se mo ba se mo ba je ye ma ye ni bie ni ye ma ye ni da so asa no mo se nyankopon nam so se obi na kan na so wa so Jerusalem na odo ko ayi no saa na me so medi wachi saa minim se ene pa ana nyankopon na mo so e be yi mafiri me ha onyina mu mitimi tie bu se ene de meflem saa na no kura me de me ya matie se mefrem mu me gi na me de number no beto me phone so na ma sande me se kire kola na ma sa atwa twene ba bi sa nte san ka me ba ya che ba me ba na bibi hye me se sign na sa da na me sign no sa da no kura na me di yawo me mu se kun na wo kun kura na ye de enti nane 4 days die me ba ba ko ye fe no di fo nyo no dia e bia nka me nim na ebesi wo no na akura na ka chem se ma enti wo niska na ye de ana enti die na aba se wo betimi akun ho a wo bekunye bi ana me hona ase me kra san ba me ho mitimi fru meti ho ase me honhom no ko chiri me no betra wo se ase yedi nkom ba me kai kora ase me no nete ho enso adom bi na adom ene mo futuo bi a nyakopon nam so ene dom ye mate ye da rade ase abusiafo ya maame a menino edi nkomwe na kosem eno no
na wɔde aba mapem ne Fakye abadwafoɔ hɔ ɛno no gidi a wanya waba no menim sɛ Nyankopɔn bɛgyina so na wayɛ no ho adwuma ati mame nkɔ yɛ nua ba wɔtɔ so mienu na yewie a mama me mpanyimfo enso abam yewie na sɛ kwan no wɔ mu a mabi ahoma no na yɛdi enkomo kakra last week sɛ tiefo bɛkae a menim nua ba bi ɛhyɛ enkomo ase na enkomo no a ɛhyɛ ase no yɛduru ba bi no me pause sɛ Nyankopɔn yɛ adoma nnɛ yɛbɛtoa so ɛnɛ yɛ nua ba no ɛwɔ ha ti Godfred ɔno so mun protect no mame na mene no ɔno so enkodi enkomo ɔhe mame mo akɔ aba Ejo Tofi ati sɛn ajo ba de adaroma ne de I said sire no sire o nim kakra chen last week mom Tofi I said say me hun say first na ye nipa ba akopɛ no ma me hu reasons ntia e wo say metena ase me find ba ako ono pɛ na abribia o tu me fo in fact first day na me ba ha na me ne producer kasa me free ha koye no that day crowd ye west na ye ono and offer mame ade na opese okun na me na nya issue ti me ka kire producer kasa on pane choma me no ma form because say enkomo na anopa na wudi Tofi enkomo no yeah o kana asem treatment me en fancy okay na me di akoma ne ya odi bi achi na me expose ye ti na no nti na ono nso di me ho ya ba that day offer me no me man kito ya me no mba here from oye na manumadru but still na enye after say me free ha koy no me no madru no kra na me efe okay dry bet me like air poisonous no me no ma enye because me so na me hu ni say emfaso kra ni me so ma me ma no wow na obi enya me so mfaso na me so me nipa bia o ka asem kire me a na ringi wo ma dream inti abribia me kai sometimes obi tini ka say me a bad luck and also obi say me a disgrace no na e kume okay ono no ka chem say nipa bia ni wiase o ye bad luck and a disgrace but say nipa ne en shine ya sa na obi hu no ti that very day no ono me ka say no say ade na opese okun na nkula no we na me share da ka chem nkula no so mo nko ba bia ha no ka chem mo me pese okun no ti ma mo nko ba bia na eno na aboa me Sompa 93.1 intina I say many producer and so ka say na me hu say ono so ka say for the sake of nkwala ni ntino yeah I should fight na nkwala you shake it na no abema enkun why abusiafo saa de we yenhwe ne yenka ho asem se wukun ho no ensolve problem no Tofi ya na nya wow like odwin a otena na me say na ne me pese o hye me bag ya me ana me you that's why the fan say bag na skeleton no ba say design ne we na me de me nsua bi wo baby ya okay na me ye na me pese me journalist free me collaborate journalist no me pese me ye plus presentation okay and I say lawyer and I say fashion designer ya caterer kan ho okay me de mani so ade hu free me collaborate mu nyina na me tena se na me hwe say obi kura mpo a Tofi school mu na me ya ade sen na me mitimi boa no no enne se me ko sini niema esi ni panties aya fa sam che wow me friend na na oboa me no me a me hunti na najuma essay enti me a me hunti na like najuma say enti for that matter no na fe dey say me feel so no so me the bad luck ni bi ide akam but thank God say me ka say for once where wapomi ana we jamechi dia na ma bring e di ntira wadwen ho say bad luck di wachi Tofi I say send madam you can free me nkula brim ma bresa ana men so woni me din koma e den se obi beti but me no obi be din komo yi o china na wa pontin me so ubu say aya fa sam che secondly obi na Tofi asem ya kama kuma o china nipa ni hu ana hu ye ne ene promises pa de first na me triba ne kan o ya say adan wo kɔ na wo kɔtɔ ade ya na wo chamo amanfo ana sɛ me de 10 cedi na ba ya me free ha na ne me kita me bebe betedu baby no na ne nyina ira so bi kwa ejuma kwa na abekɔ sɛ ni abetom kan sɛ wo pa ejuma na nipa ne sɛ gye sɛ no da Tofi makosu obi ni ama no no ansa no betu ameka no just on me dancer me call me friend no na me ka kire no o se menko se be ma aka se bra fi be sini ni ama na enko na me se baby a wuti unso ejuma munye ti ma ankra no na me fa ankola no de koy
me senior man na no afa me chidi nsa abenunu me mfia hwa na me steam we okay nti owie no complain nti mamu na na efa ahen kosi hi ti afa mi wie no no na wo se me sensu gu no so say wantu ameka ne na ne say opem no so de fa me number ma no ka chen say wo bra bi person ne kasa say be obeda da no kra na nko agi mi sika na ma me kra no wakosi nipa no niema na wie no opesa wo ne wo dansa na wasan tua wo ka me free akoy me koyare ma ikobo mi nso nyina em say bebi a me free me fa fom na bedru ha yeah nti ma omo bo mi nso ni ade nipa na odo me koye no luckily ye free ho na or no friend na ye free hospital kokra drip in the sign no na omo se me pressure ko so the next time me ba on bejima to become into me hwa me hu se na ma ye pale me anemic ti ma ye pale pa na me waiting so ne omo kan sem bebre na da nipa ne friend na me ka je me friend so de me ka na o frey yo o say on me na wo ho na lady ni say ne me yare nti e ka no wontua 250 Ghana say na o de be ba dia minim nti ase ya na me dwen ho a me say me so kran ni mfa so ma me man because omo ti fie say omo nko school me a ejuma me nya bi me wo nyoma bebre wo mani so anka mpese me ye say me ti wona abribia me ti a guy na introduce me to networky radio na free some buy matie ma time na program na start ye nyom nko me penyom pa till say program na start first day almost start na minim na start ye man tie hene me na start ye on my hene me na start ye throughout dey bia me machine ho aneda Tofiakwa sometimes o ti mache wasie enti utie radio wunti asem bia o de be hye wo hu nkran nya sementi o me kai kwa me che issue me dey me sunya ma me yare na nso so me ya na bambo na batofi fi se be bia na me pese me dru no Sompa 3.1 ti ana ye ma hometi obi kana asem I come nko na nkamatimi aboa no yeah because me wo ani so edi hunu bi say like my amamfo bi wo ho a single parent and I say bia street children no and I say mpo maya no me cause situation we no mahu say obi wo ho a ofri bema we ho na bema we nya no mfum so but here's the case ene bema waba no omududu asan na obeka so na obeda kra ma 50 Ghana oma e bia okuta nkola 30 Ghana na odi ama no sen na ebe so mo na chese ade chen age se oko obi ti side wa o kan bi kire mi na ma mfa anya akwaduro make ka ma adwen kire ne pa ka chen so inipa boni ni nti won fa ni stika Sompa 3.1 ono ye bema oye bema opese chese before so obeboa wo no gise wo ne wada no friend me say ni nua ba nti me ne me ma no papa no ntem tete ye no nti ma dey me friend nam say ade ma bafo ana no say ade nam say area mu ha ma nyina se me pesi 3 no say wo ma afo eye ni o ma fo obu wo ho no ma onim se for now wonnya adwuma secondly series of miscarriage nti ahoodin miscarriages nti ahoodin won kulagu so be manager wo nti obu onim se unni ahoodin na obeye adwuma no ebia that is the only solution to work because of sikanity odo ho be ma no in fact enra kura mi hia bi enra me bufu na me ka chen se hwe na obu me ka chen se o san kasa asem ne chen metwe na ni so kura ma no me ka na nipa wo me ka chen se me bo wani so ubu me sen se me ma na me na netua me ka ne anka me kwa kosi amanfo ne ma nam de ahwe me ma no better se be ma na nkasa wai Tofi oho ena nkola no me ensa tifie nkola no first one here out of rape no ti ono no de nyame adom me father mo support me ne nhwemu de but me wa na say no the information ba say chair like the desk ohia binti afen so owa yakra wa asen me okay say na entire nyina ya ne nketwa no those staffs ntina no so because me mpese situation na mako na say ya na me fam no omu nyina so ye maya me mpese omu bia beko ono no age yesay obenya 12 this year wow and the say me ensan a na say wa wonan no on account 3 and the 2 no de omu papa no wo hin say o papa no Tofi na ya so ni scan na yen so yen me free apa is the yen ye wo like ya mamre no onye me ho ade nyina nwie ya enkwala na nya wo dia okay nti o so no no ntwa wo
ntino ontwa awo no sese ontwa awo asen se nkola ne yemfa omo mana okay na se obetimi awo foforo ba nkwala ndi wonhwa wo mo Tofi se tensi di ba just say bia days be and I say just like first no cry there my friendy ono no see Debbie enkwala no e wom se me boa so be show mo de me yo mo te se ne eja be ye no ma but e was say omo ne om papa no Tofiakwa there should be that kind of relationship ba nkwala no omo bo papa din ko omo bo ne din wie omo wo ne me omo so frame am memfa because na or abuse me in their presence intinama okaso ale woni ne tie no na mote dan ba ko ana yet no you free baby me ko fa ni free baby never and ba that is one of the more reasons in tikra mabusia for you money ama me kakra because almost mu hu bi da so ba ko fa ba me free akra so obe polish no me so me hu ni sanka nya hwe na etine say after some wo me ba no first born no mentimi anko school bi because during the pregnancy na stigma no na fe so a story ani e wom ni e ho nkro no ba na e doso okay intina ma na e din semeko akomanim in fact nipa ba akope na no gina machi the whole sorry na ya sorry kese pa what branches of the whole world okay but there was just one person Tofiakwa because of that education born because na sorry nation omujai ni say mama no boy nti besin ne se menyonko no suwewu suwoti ase nyame nenim nti the other time me father ka se me enko na me so mutimi provided that my friend no mama she sacrificed for me ni education ni na one class e say me nimbe bi onena nti like sanyo manyo nti mi konya microfinance adwuma ye na egui that time 2014 na me 2000 na da ho because me nim se ni ediska and I decided say no I still had to move on nti na pese me ye bibi na that time me imagine say I still pursue my education because when me so say and my father so say or no pese me ye adwuma as a media personnel nti na mama nti me ne nhwe telecra anytime bia just last week a day na me ye bagi or kan ho asem o sen kan pese o ye radio presenter na journalist and so na me ka share ni say daddy nya me beye nti eno echi na bang no gu ye misika na afi na me say se me kra dem say I'm a mistake of a human ase ne me ye bia nkoso ana me friend baako edi me tu kwan Sompa 93.1 yeah Ghana haya e ho na me ko shia me man papa no it's not it wasn't like say na me nim odo me nim to be frank be some months in my experience ade aye say odo ana say oba wo atinka na me nim say bia omo ye programs bi to say our for programs no mka ya na me busa me say aden because one ni obeki me it was abuse and ankola no papa no nso enya kura Tofi enti ya hona me ko hia no na ya apprentice na me hia no me I thought say na nyoma bebre no ne ma me hia say me friend no ba kumasi no oja me ho a na guy no ni date near one room na guy no pese no so e take advantage me so me ye ho kromo me no obia so I had no choice than to just move in with him now or can say open no knowing so sananka or say hit and run ana manum me take car no so hit and run okay Sompa 93.1 oh me no that time na me no be a fried rice nti no according to him no wa ampemida na me ye adwuma ntia na no pel yeah wow nti ye ba me father fie me be ped do papa ni bi ma yetena mu kakra ho so ma asam ni ade na Tofi me ni bi but me ko si obi ni amakra me make sure say do na odoni ni ho but I learned say love grows so na ma adwen say odoni betimi anyini na say me no wo me yefunu mo ha nti nkula no omonya twins so obi ni na chiriba no okay omonya twins nti because of that no me imagine say anka mema when you me de ba ye ne me brother mo twen ne ben wo mo ho yeah me so me try say me boa no e ma ni nua empo be kan ye ho Tofi me ko si amanfo niema na me dia celebrating ne birthday ama no
aye cake ato ho champagne. And so sana me that very day na me yes I within 1 week. Ono obi koye construction and I just 12 no beba. Oba me manu nso osimedware dada. Me manu aduane osimedidi dada. Me nso ntimi nka nkyere obi a se yenso ma me. Me ye den no maka. Me ntimi nka nkyere obi a se bibi se ntimi tena ho sa se. Me bo me no ma pass out. 7 years when ntimi anka nkyere obi a. So say oh yeah, or make attempt to so be me ho ade. Ne family me who me family that till that time. Yeah, ma omo list no, just say doso. Eno mu jai. Nsi ye betena me fa da fie, me fa da si ni fie nyame adom. Na one room ye dem eho. Still no call out. On ferry cra, me bra man 4,000 some fanto. Abobo ya no fan hwe me ne nkwala no. Sompa 93.1. My family planning, me family planning na Tofi. Say me nyamani. Me nyama na asay. Me nyama ntimi de me di my dream bu family planning no knowing say na yo no. Me mother na say so wo your phone call. Wow. Within a year, 2 years in marriage, 5 miscarriages. Only on yeah. Abusiafo akasi mami ensa na kire se non kran bo pound sema aduanan enche na ye program no eba na wiye se menu maduro no If you say masachira mejai amen mejai because Saki kasa na me friend in the bia woka o say no crowd dem find no bring pon bia ni ho a na hyese kese the bia in fact Mr. Radi say on shane nemwo ne any family on any family na ayama me in fact he's 1 in a million to be frank meaning say wo tie me maybe na obusa mo frequency no subscribe na advance 93.1 kopo nchira no pa o de ehia ni din but after say ye no be wi show no me giri say man no ene no be kasa me say Radi say nya me nya na akoma so ade man o so person o ye media personal to me bon person nya me be ma ni dreams are coming true in fact wa coming man ben no to the stand say omo papa kra ndware o muda omo papa nsekete mo muda ba oba me nchen a nti abra be ma ni ja me hokoye na na odi because di matem guman Tofi ensem bi wo ha woti a wo ye mbehyew ensem pa woti mi ka kire me no I can wa outside na me tey no na na odi na enam se me anam kofa ni nti no ma me mo mfi me ti se me didi o me ye den it was him now guy you who me honda but edru amenum mojadru mintimi nidi mintimi na meti ayi na nsen kra still na wo ni around endra no bedru ye and no say wo yare pa o me hu nyina ye hyehyehye na nsen ne ye say 1 2 na makoma Tofi makoma bom sa na mani su nyina chine me no wo kasa the next minute me refi asama meka Sompa 93.1 ti say there also obo no yo ba na bema oye bema enti se ni there me van say we are in a relationship me madam we are away okay ti se there oni ha ti say woni nete me fan say me ni need yeah me fan say oh okay and say ne otua ho ka in say hwe but they can say how bia how abrabo mu no yehu atiase be kundi and tempted da na me there radio say was say because last week na enye kura but ne uba yikura mahu say ho asan efe a kire say last week uba ha koye no afutuo akwankyere de ma wo menim say udi aye adwuma na nyankopon ma won sansi form amen okay mamenko ma Mary so na me fa won hyase okay say bad luck be na damage so sense say issue na dey ne me kan say no so na because they no me call prayers
wo be me pempaibo but say wo kwa ha kwa ya na misuro ba baby a meko bia no sa asa metina na me so ndan me busa me mada no o se bibi sa e wo fie enti se no na edi munya nso a because nyoma me bi wo to me hu ne se enye ordinary me nuanu mu nyina nyame adom ye last born kra no ono ano pese okote shari okoto from square nyai ba ono na wo ye adwuma but here my stand still I say my life me can say stand still cry me depreciate day in and day out me nkomanim enti no sempo sense se boni bimpo na maya yankopon hu me mobo na mabre it's like obia obeda odo edidi a kire me na me twena for means because this guy in particular wa bre pa e wo me ho to the extent a breadwinner of his family no Tofi me hunti ya boni dua me no wo kase dey na me catch saki me hunti ya boni dua he was defending me na nkrofo bi di matam no defending me ama me no kase ya bo me ni me nu nyina adua Sompa 93.1 I say me twetwe amamfo e de eno nso ne ade kra na me mpenu se me nkwa kra fine but say obi obeda odo adidi a kire na at the end of the day nipa no nso ho be kire no obi din kan say oye na adwen say obeye bibi ama me but I say obi ate no one nsema na nye that was spiritual mwana guy kra wo kan be dey me wo no say hwe no we ni me ho nkomo anchire obi a o ma me ne unua na waka me ho asema kire wo en kan chire obi a bium na me sonda no obi aka kire me say me say me ne ho asema na we the following time so sonda no obi di ade abonu kungichi ti me bo me madama ne anche na adwuma yeyi na di nti Tofi eden na say ekoba say one ne family accept me with their whole heart in fact no ma oni bi ma me no sorry no on frame me oni bi kura obebo bi sia no aframe me na ekoba say nka me ye nhiri ama no because wasesa me din oframe me oba adepa na we hu say bibi papa wo me mu na say nhiri ntimi ma na be ho adwen ti se mpo se boni bi kra na maye a minim ana me na nanom bi na ye bibi na edi mechi because mate se esi bibi sa I was dedicated to a river goddess abra yan wo me no Sompa 93.1 yan wo me madakra no ono na koye na de no na ye dedication se na nana nkanso a na nana nkanso ani na so me na me ye oba me dikan ntino se nya me hu me na won jimi free because na me fam me mpese me baby be fa na me fam ni okay me da se ma Mary yo you know my me no issues una ayo ba una obete o mu kasa ase asen yen said the Satan titi nipa bi abrabo no hadwene ma Mary ma mintio yo Tofi me da se onyontofuo bi bo no mo se obra ene ne wa ye de wabo nia me ka kire anuanum se nia omo story omo kan nyina the American say obi a wotie enye new to the world ma men kan sa enye mono ema ewiase a wabe on say ewiase abrabo no eye ekukuruhwi ase ene ade but esese ye pimti yeso or ye bobra abrabo na abrabo no mu no obi a ne fie ene emunsem enti se wonnim fie emunsem a se de osika se me hu se wonnim efie ho ensensem kakra enti fie onsensem na wonnim ba bia se ya wonam Tofi nkomo so dia bedru he ye wie de be wie yi a esabi esiwa wo so enti de mesren se wo be ben awrade emma na no Yesu ka o se nhran ne amemi Yesu menye ne de asintidua emma nia ekoso no nya usintidua bebre hu se God is a God of possibilities nyame otumi ade nyina ye na ono ne wo last resource enti stress fa hunwura awrade mu yie ne fa nkwala no so ye dai ewura mu bi se de o se o mpese de ato no bi to nkwala no se nyame wate pa o ma bi nso nye dai ento o mo da eninti waba hey no kasa wie ni ade a de aka ne se obeye well dedicated to God obema emanyame nye osintidua kra na koso afa ho gina awrade na awrade bema abrabo no esi yi ama e na ehwe enua ba yi de nso Tofi ye wo
nneɛma bi a ɛkɔ so ɛwɔ afiefie mu ne mmɔnten so ne boys ntɛm nneɛma deɛ esi yɛ ababaawa boys na ɛnya hwee ma wɔn o for all you know no ne nua bɛrima no ne abranteɛ na ɔne ne daeɛ no they arranged ɔmo arrange wow wobɛhwɛ koraa ɔgye sika just that they do it ọbẹ sika yes gato ọbẹ wọdẹ yẹsẹ oh me arrange sa so ọhún eti na ọsọ ọka kyerẹ ni nua bẹẹ ma no si wee nso ẹ deẹ nyẹ hwee wa ẹsẹ onim ho bi ni nua bẹẹ ma ni nim ho bi eti yẹ srẹsẹ mmeranteɛ na mo gato mo kyerɛ dan ketewa bi mu bebree wee timi kɔfa the girl ba na ɔmo aka ne nam fikyerɛ hɔ. Na omo kobasa omo ya arrangement enti na ebi okra oba ba ako omo nyina otira anye ya omo nyina akora be san lie e wo so enti sa week gala e be ball gala sa wickedness na e koso wa fiefie mu yesre eye nomi o we ya brand here na fa sa lie no mu a enome be ba wa brabo enome be kan wa adwuma kora wo ye enome ebi ni mo ba ha ya monte sa niema na omo ye ni nyina bonse na edi nachi afi obobra ohuna no oye adwuma bi a enye yie na wakai bibi a oye sa abre no enti misro so wo sa atibia no bi atwe firi ho sa wonne boys a mon daden be ya arrangement na obi abre obi ababa wa se nte so obre na se ebi se bible mu obre tema obre ni nuana se eye brasia enye edenome ena eba se enome aka ababa we ya aye ne yare ena minim ne ekoso wo nso abrante no abrabo bere no ne nam akura so na abrabo basa enti montwe mo ho emfiri ho na nyame enhwe enhu mo abrabo na omoa mo okay but that say meba so open just say branding tie o say ye bonita na ye sore so ene eye miankasa saa na meka no adwuma yi ye nua ba ohini ni kranchwa ene ye na woda so for mami premier nti mo amuhwe TV any Facebook no eno na eye kukua birthday ena enenso eye ohini ni ngena munsi ne hema yese wo jini di ya o jene ho me na o kure so mami jini di pa ene na wo da ti ba cho ene mo try se mo benya na mami na me ne no abon komo sanso na my times ni bi my times ni bi na ya se keto akra ena ye owura ba ko nso a ene eye na wo da na esese ono nso me wish no na asopa nyima memra homra nsansa na ono nso me de aba brede asa me monitor obe miti ba ko oba ona odi kan se ne ma Mary akana sem no sa na ma no ekoso na ne na de na wom se honhom sem no ya ma na yeso no video mo hehye no ya ma na ye bibi soro nko afiri ni etani ni nim se obi akwane na danfo ada na baba wa bi ada no sabrante ne tiase ne de tofi megidi se wo se abrante ne hwehwe no bia na eda no kura se onumaduo bi na de fa oba no bia no bia nya honhom sambat onumaduo bi asabe na bia akwala no sua no edimidifo be mo mbeka se bia ama anya nsunsu aso abofra no mogye mu ana ni padua mu na de saa ade no aba nti ye bo mpai no nyina akiri mgye sa ade ba ko a o se hwehwe aba ne ni di nkomo kakra se bia obekai ne ma bia oye ya ansa na one oba no hia atumi aboa yen na ye hu ne hese ye ba otoso mi no tofe baba wa me hu ne se na adwene mu da ho pa adwene da hopa ohe sene ne kasa no sitie ne sisi so ne niema bi ayi a onya bibi kakra bi so obeya obetumi aye niema pi akonanim omo a nyame adom omo kakra ka obi nso ababa awanu mu man tofi we de nka special appeal na me yese obi nso ababa awanu mu man say ohwe no a wo de ne tra office ba bia obetumi aye adwuma reception akora mgidi say obetumi aye ne yensa no dwuma obetumi aye
obi a ubie bibi kakra de gya no sɛ adwuma we hwɛ so kakra bia adwuma anya adwuma kɛse bia stone kuma ne obetumi aye obi bia a opo obi amana hwama no a nka omra na yɛn ne nkomo na nka on try baba no ema yɛn hwɛ sɛ bia bibi kakra wɔ hɔ a ebetumi de ensesan aba ye to so American twa to no sɛ professor ne a wɔka mekumi ho emfanse san bia amra baba mu me yɛn ka ode omumra me yeni ho nkomo ne nyina ɛhɛ omo nyintum sɛ abrabɔ yɛ kukuru hwe ase sɛ yɛ den ma wo a enye best option ne sɛ obɛgye wo nkwa free wo nsam ɛno nsesa hwe Petro Paul Yesu Judas Paul Yesu ekɔ wi akiri no Petro abɛyɛ nipa kɛseɛ wɔ asase so a yɛwo de yɛ mato no hyɛ na nimonyam ma Yesu kɔkora no ohwɛ nkomodie ma am so no handle over the man but ɛnɛ hwan na ɛbɔ Judas din pa Judas yɛnya din pa wɔ asase so ne nyinaa ne sɛ Judas Paul sɛ deɛ waduru no nanimo gu ase dodo ti ɔsɛ me kum me ho na me ho tɔ me but sɛ wu Judas ko wu ye no ɛde kama beto na asefo ama ɛnɛ na asefo kora ayira ɛwɔ abakwase mu obi anim Judas abusua yɛ ngo kora mfe ba nto no heaven kora onyame akyekyere a ɔde nipa din toto ye no ye yi Judas din firi mu de Matias din be hye mu eti mekum me ho ɛmfansa kyerɛ bi a ma abrabɔ mu moma yɛ nsinkete sɛ abrabɔ mu osun wɔ mu awerɛhuo wɔ mu yawo wɔ mu tɔda wo se bibia power asase so nanso bra woju ho tumu ka metumi aye bribi na dwumadie bi te sɛ ne Tofiakwa konwa a wɔte so yi wo de wadwene nyine siso no na wo nya nsakyerɛ ne ahoɔden no fufuruye bi psychologically na wadwene enya ntete afiri baabi a wo na kɔta bi afoforo so ɛyɛ no saa nsakyerɛ betu adwumi nuanom ma ne mema ɔmo madwen no nkɔ mekum me ho awurade wo bibi pa bi wo mo nim na saafo na awurade nso de obusi a ɛdane adansedie kɛse de manchirima to fe me da se asopan justice me pacho me fa seda kɛse ema me sponsors 21st clinic the sciatica expert yediem heba mesha ene ninra kani nyina no bomoden sanso energy back driving school ene eyewa woda okwa sorry oye amakom SDA secretary me bacho wudin e de Samuel Owusu Antwi we every Linda John Foho or say or we show happy birthday name mami ntio yo papa we dey wada uruma efia dey twam na emi nuaba a birthday ti me fa akonya so awehye ye fra o Mrs Loretta Wiafe okay wo chade o enkenkan su erade nyankopon o nhira pa na baba mekasa afa akono ho ye besre emema ne mranti amutie emma wo akono mretie bi a wo pese wo satisfy wo no enkonkose obi abrabo so na da bia mekasa se be ma tinka esore na wa managi na akono yi a echa edam kra ye besre na ene emabunu ma aba omo wo brofo bi omse bestie oba bema nya wadanfo oba bema onye wadanfo anya no kreda oba bia oni bema ya danfo bia no there's an agenda either say oba e wa agenda ana bema no wa agenda okay nti oba enye wadanfo ene bema na Petro we no enye na danfo nija udi agro bediu na ye besre se eniema we na ekoso no da bia ye ka se mpanimfo se monne emofra na tia e wo mu se wo se wo tia bade nanso yensusu nkunkum yanim nkyere nkura se be ya omunya problems a ombetimi dia ba yanim abeka kire na ebre ne konti mesre mo akaka wo nsem e wo krom ha yesre mo adenti na wo pese obua wunu a agisa woni na dansa saade na ekoso no mom ye nhwe ne yie menim se da kro ye be hye da nya ho bre so obi fa obi adwuma agisa wona tiko aka fom ansa de na ekoso sei so wo no
Sabio wa ho de kakra bi ne o feelings kakra bi a obese unya no. Wo de be se obi abra boni nkwa na nyina. Just na bra bo be basa. Oh, rape. Ade a illegal. Na ade bi illegal no, spiritually nso no. Ahonhom do mo ebagim. Ekobasa na di nipa ninya. Oh, lady Timi nchen hey. Madam ne kasa kakra bi a, no ogu ahomekoko. 3.1. No ogu ahomekoko. Oh, na wo a oti ho na wo ye ne sa na. Ahomekoko na wo ogu no nyina no, utiri su no odi egu. Nti ye besre. Okay. Se watin kan level no kosra, o libido kosra. Ka hunu se on fan say obi dachi. Na semba wo sofo beti. Na papa, one quick one. Yesre se BBC na obi konyema on. Asore no. Yen hu kwan ebesi afaso handle sa nipa no. Because ye pakra ama erade. Ba ese obi anyem ntino ye tu na sen. Obi nso ti asore no mu. Nyinsen yi gonko a eno di tu eti asore no ye huni. Da kure be ba so em say time no ko we say asem foforo da bi. Kwara sima ba ko na ye sore so. Ba ko pe. Sa Kwara da bi en say 10 bomb wo ha pa che opi. Why? David. Yam fa call. Kwara ye 2 minutes kran so. Kwara ye 2 minutes ne enko. Bla so owo kura pesobo. Okay. Bra me ne wonam me pe akwanya bi wo ho bate bre no nuru. Obi a pe no yonko ho akwanya. Okay. Bema bia ni abre ne esobode afiri awuram ekomo oba bi se woni ne beda keke. Enti mema nso ye pesa ade no pa. Se wadanfo bra, on se na se me ka se galamse amana bu aku madanfo bi. Yeah. Ye kosie boy ne baaye no. Madanfo no nipa woni ne ye galamse no, eni na wotwe no start se ne yere ne pe. Enti mema ho to mere bi a wodwere ye ho a na asa na sa da na ni abehwe ye. Mema hard. I'm telling you. Emma bebre abrabo asai na mema ntira. Yeah. Emma bebre sabre oba bi su ehede mu atresa asem aye ka na obenya kura no a na nko wote hase na nko woka ama mansa ate mema ntira. Emma pa kwanya ye nya wo ma ho dodo. Mema bebre hunu se ba bia oba na du no wadu ko na bia wo kwa enko oba emma na wagina so. Da bia na meka se won se wo kwa yi ase a empempi no ya na wo ba na ne kunu afirim ya nta anche asa aba no. Efiri se be ma no a wo ja no ho kro no. De nam na adwem ni tirim no doso. Yesu enu se obi chia obi na woti ne nsam a wo asam a se o kasa kire no. O kasa kire no. Nti obi be chia onipa 10 be chia wa emu 8 beti wo nsam. Na no so abaye adwendwe da wo so. Obi wo ho na danfo pa no tofe madanfo pa ne na hu nsam afiri mu. Se nyame ammo na nyame anyina meyere na chi tofe wo bawe no. Asampa na meka no. Tofe me se wo ba no nyame amam ena nyese bia tofe ame ne wonam no emfa ho no se me wo ho ana se me ni ho. Nya nipa nyina na tesa. But obi wo ho a menya afiri mu pa na me tu kwan kura se kim. Emwa wo de boa ne nti. Obawe no. Nti oba bi wo ho ne ho kire na won kan kire be ma. Because who say wo ka kire be ma no be fa sa kwanya no so na afi wo tata no. Oba bi timi hu be ma bi dinatam. De nti a wo dinatam no be ma na nanim ena oba na anete ase. O se bi wo beduru ba bi no na akora kete abaya kete. Papa panimu bi a wanya 45 years 50 years. Sabe na otwabo no. No trouble no dinatam to no ho. Utwa mo baka se na nkura ba pa de omu ade o. Enso na de papa na ye no. Na say akoye panyin bone sem. Kwamra 10 na bo. David 10 na bo kwamra ye. Awusiafo mo mfa nche me misra mo ye de bre na ye adwuma. Misra mo no ndu na bo. Ye de show no esia. Mo text messages no mo mfa nche na wo sanke kenkan. Na wo sanke kenkan ma mo kwamra mfa bre nya adwuma. Radio ye de bre na ye adwuma. Mesra mo me 10 na bo na mo mfa nche me. Next week ye benya bre na ya kenkan no kama e de abramo ubo bidin wanko bo bidin ene so ya asem foforo be fam chaw oti nana kwabna kese enkan o de kwa haban mu ene nso ye sua de
ote minister IBJ enka ena ote asopani justice enso ote nenka ma Mary ote nenka Godfred ene Rocky Junior Adaroma ena wonya no Facebook di YouTube no omutwa ede ema wo yima ene Saki enso ena eboaye ene sofumami primani ene eye wawoda nyankopon emwa ena enranso na eye kuku a yabaya baako na eye na woda munyina nyankopon enhyiramo ene akosia agye wa akode ware na minimo na minim na minim ene yakwaje awade ai kama ena miankasa menua fosuji abo nso ewura ne kope no krabre na minimo akosia no nyankopon ya adoma efiri wo kyena ekosi ya wada na minim stories are ebana no din enyumre no nan ekosi se no nsia ebebo enti afia wo ye fosuji abo a wonya ne ba bi kwa nra ekosie no oye ne yire oni nkwada ni nyina no yesre twedi ampon ahoden ede emamo beda simedin ere Tofiakwa Nyankopon ya adoma ye besan so ahia mesre twedi ampon se omoa emame na omfa okra eni woni padua omfa nsie yie se de be ya Satan enya kwan entwi emfa oso beda sipi kosoa na oni yen entra makrao